Wa tloga go berekiwa lebitla la papa. Lebitla la papa ge le go berekiwa tšatši le go be go berekiwa lebitla la papa. Go ile go borare mola re le mabitleng go berekiwa lebitla la papa. Ngaka ye a re motse ola ga se wona, motse ola wa thegiwa. Nampile ya ba motswala mama re o ka se kgone gore ba tlwaelane le motswala mama ba ile ba di bethantsha. Ba di bethantsha jwang so? Ile ya ba motho a gage. O be ba ratana. Motswala mmago le ngaka e. Le ngaka e. O ya. Awa a re go ka ba jwang gore o ye go bereka jarata e then ka gore ba sa emetse masheleng a mogala ba ira papa. Ba tla re ge masheleng a la tlile ba boa ba go patela na. Awa mama le ena a dumela. Nna go ne ntwe nka e dira ge go dumetse mama a go no re nna nka gana. Awa go atliwa go berekiwa jarate. Lona tšatši le go be go berekiwa jarata ka kua gae. Go ne le kharebela a butaka. Le kharebela a butaka gore le tle le dule ka kua gae. Ga bolona ne ba le rakile. Kar awa ba ba mrakile ka ngwana e sa le se. Ngwana la ka motse ka ya kua a butaka mpotšara awa gape go so stembiso kua o rakile. Kar awa a go molato. A ga tle ka mo gae ka re ngwana kwa ga gore ka se molahlele ka ntle a wa tla dula ka gae ngaka yela ge e be reka mola yena o tšere founu wa founela gore ntongwe lengwe e dirang ka kwa gae o tšea founu o botša wo wa gage gore gape go direga 1 2 3 1 2 3 mo gae mola ile gore na swantse ge go berekiwa mola jarata e berekilwe unexpected ka mkana ga rena be re sa tsebe gore jarata e tla berekiwa tšatši lela ka gore go kgopetse gore ngaka ye e bereke jarata. Awa e go berekiwa sola a butaka o ile ga fetša go tla ebile ngaka e emetše yena a boa ga fetša bereka jarata le rena re tshwara mebele ga fetša re tshwara mebele ngaka yeki ge ya tsamaya ge e tsamaya wo wa gešo a boa gape a rela mama re mamazala ke nyaka gore re tswe re tsamaye jole ke a botšharogane go tšewa go iwa ka ebile ke tlela le tabeng ka gore re tsamaetse tšhelete tša papa go njwale tšhelete tša papa ge go tsena me-message go tsena di-email nna ke botšiwe selo wo wa gešo le lekgarebele la gage ba tseba ntongwe lengwe ka tšhelete papa mole le gore nna ga ke sa botšiwa selo ka tšhelete e ya papa nampile ke a motša ke re wena nto e o e dirang ga ke e rate nto o e dirang ga ke e rate ka gore le nna motho ke papaka ga ke paki swantse o nagane gore le nna ke papaka nampile ga fetša fela wa thoma ebile go tsena phone lesogana la ka la mfounela ga le mfounela ke re ke araba phone ke sa re ke bolela le yena ke tšwela ka ntle ga ke tšwela ka ntle nampile gomme o re ya o se botše sefananyana seo sa gago se gore a ke setšhabe sefananyana se sa gago se ka sentire selo ke a botšha ke re gane jale ngwane wa batho ena o tsenelang ditabeng ebile ola lesogana le la ka be ke bolela ka phone o koile conversation ye a bego a e bolela a le ka ntlong wa botšha re gane jale nna ke tsentšhetšwa eng jale nna go bakišiwa eng nna ke tsena ka e tabeng tša geno nna ke re awa ke tsebile ke mfeditše ke mo fetola ke re awa o nwele mo tlogela ke re wa tseba gore batho ge ba nwele ba jwang o nwele ke ithibeleditše ka gore o nwele le kgonne ga a tsebe gore o ba bolela sola a be a sana Kgaetšedi a ke nyaka go tsamaya le wena ga botse a kere le motheeletši kua ga ya go ko gore re sepela ka ya kere sa mathomo bothata ba gago o retše ba geno wa re wena o tla nyaka ngaka be re bolela ka moka re le ka moka ka gone ngaka ye ke itsebang ngaka e be le iša kae be le taba tša funeral ya papa be le taba funeral gore papa o hlokofetše lehu la gage be se le gabotse a le kwišišagalege okay o ngwana bokae wa papa ke last born kwa bobedi okay go dumetše bomang gore wena o nyake ngaka bommamogolo ba dumetše le ena motswala mama ba le gona le tatemogolo ba le gona le mama ba le gona pele kgaetšedi ya ka before o tšwela pele kgaetšedi ya rena o bolela ka lehu la tate mara ke kwa menšena batho ba bommage fela ba bo papa go ile go ba le dikgogakgogano so ka tšatši leo la funerale tšatši le setopo sa papa se tsenang go ba le dikgogakgogano kore ba ile ba re ba sa re ba ya gore kgopela papa a nyala ba ile ba sa re ba ya gore kgopela go ba le gore ragadi ga fihla kua wa lwewa a bolela mantšo a seng gabotse a ba feletša re sehlobo se fedile ragadi a ka o mogolo go a tšewa nampile a go tšewa dilo tša rena be re le gae before papa be re le gona kua kgobokwane before papa tlo hlokofala ebile ba re latang dikobo baenši ba ba gona ba tlo re bala ka eng ke tsamaya ke lata dilo tšela dikobo tšela ebile be e se nna ke noši be e le nna le lena lekgarebele la butaka le ngwana mamogolwane ga e tša di re go kwešiše ma before le ka lata dikobo
bommamogolo wa go ba tsena buang lekhulu la papago be ba tlile ka gae ka ga bomama be ba tlile funeraleng so ne ba dutse ka ga bomama and then wena lena le rerile gore le o nyaka ngaka le bommamogolo wa go ba bopapago ba le kae ba bopapa ne ba ntši ba le gona kua ga bopapa emapele be go sene kwano lena le be le kgobokane ga bommama and then ba bopapa ba kgobokane ga bopapa so lena le nyaka ngaka ya go tsamaiša lekgo la papa lena be re nyaka go tseba gore papa se se mojileng ke eng ka re bile go ne le dikgogakgogano okay a ke go botšiše papa go o ba dula ka gagage ka gagabo go ba gagabo ke mang a ganeditseng ba ga bopapa gore ba tle gagabo bona go tla go boloka ngwana bo bona mola go ile ge go ntse go tlhatlhobiwa before re yang akeng a ke re lekhulu ba gona ra dula fase ra bolela santse go tle ba bopapa pele re ka bitsa ba bomamago mola go riagetseng gore ba ba ga bopapa ba ska ba gona go fihle ba bommago pele a ke mola ntate moremi ba ga bomama le ba kgobokane ga bomama ba ga papa ba kgobokane ga di o ile ge papa fetšile go tlhokofala kgaitsedi yaka potšišo e re a ke re go ndua le ge ke le soki ke nyetse gore a ke no re ke nyetse and then ke a tlhokofala ge ke tlhokofala before go tlo ba le di-meeting tše dintšhi ba ga maubane ba swanetse ba tšee karolo ka everything godimo ga lehu laka and then ba ga bomama ba tlo thušana le ene gopola gore papa go kgaetšedi ka moke o be a se a nyala mama mara ba ga bomama ba be ba dominata go feta ba ga bopapa ke nto moremi a e butšang gore go be go hlotse keng kapa go tlile juang gore batho ba bommago ba be involve mo lekhung la papago ba bopapago ba se gona gabotse ba ile ge ile o ka re ba ile la bobedi go ba la boraro abuti o ile a founa abuti ka ngwana ramogolo a founela bommamogolo a re batle ba nyaka go boledišana ka bana ba nyaka go nyala gore ka funeral go iwe ke tsorile ke wena mang ntombizoto papa go hlokofaletse kae o hlokofaletse mogalatšana ga ragadi a hlokofalela kgobokwane okay ge papa go a hlokofalela ga ragadi mama go ba sa le gona go ba le gona mara be re se ka kua be re le ga motswala mama be le dialoge okay papa go hlokofetse ga ragadi a kere ba ga ragadi ba le biditše ba geno a raya kuba tšere papa ba mošareng and then batla ka gae batla ba bega lehu batla ba bega lehu okay ye e rileng gore lena le ye go rera taba go nyaka ngaka le le ga ga bommago e le pallišitšeng gore le rere taba go nyaka ngaka le le ga ga bopapago keng ke nagana gore ke taba go sekwane be go sene kwane okay ka baka la ragadi o ile a feletsantšhitše lentswe la gore sehlobo se fedile go hloka kwano ge re e tla funeraleng re tlatla jwale ebile mantšu a ntšhitše ke motswala mamare ge ba e tla funeraleng ba tlatla jwale ka mang le mang ge ragadi a šala ntšha mantšwa lena le be le moreetše le rileng gobane ragadi a ka seno gore sehlobo se fedile le se la morela la re selo mo di be di rera ke batho ba bagolo okay ke kwiša re le wena boolo mogolo ka gore a ke re kgonne ba thuša ka ngaka mpotše mo kgaetšedi yaka ka ga bopapago go na le lehu ke mang a rakileng ba ba gabo papago ka lehu la papago ka kua ga bopapago go ragadi ba rakile ke mang ka mola ke mang a tswang go ria meeting ka lapeng la motswala wa mmago le bolela ka taba ya lehu la papago gobane lehu be le ga bopapago be re le ga bomama ga bomamago ke mang a tswang bomama ne ba tloga Mamelodi ba itla ka ku ga mama ba re ba tloga ba le ka ku ba e funeraleng okay taba ye e beng e swere ka kua ga bo mama ya gore le ye go nyaka ngaka gore le tsebe gore papa o jile keng e ka ba go ne mantšwa la ntšhitše mo gongwe go kgopiša ragadi ya gore mo gongwe ragadi ke yena mojileng a ke kwešiše gore bona ka re be ba le ba bagolo ba rera ka kwa ntlong go rerilwe gare mara nna se ke sekoleng ke ge ragadi a etswa mo monyako a re sehlobo se fedile ragadi a ka se no tswa fela sehlobo se fedile go be go loilwe na ka mogola go be go loilwe kgaetšedi yaka nke o skoa tšhaba ka ditomo
o se kwa bapala di-duck and dive wa dia di-chepe na chepe ge papa go tlhokofetse ka ngwaga mang o tlhokofetse last year ka re ka di 15 16 ya o be o le o mogolo mo e leng gore o be o bona nto nngwe le engwe o e kwa nto nngwe le engwe that is why bogolo ba gago le maikarabelo a gago a ile a go fa matla a gore wena o suggeste gore go ne le ngake o itsebang ye e leng gore e ka le thuša a kere re kgopela gore o sekwe wa re ge o re tlhalosetša story se wa re o ka re nkebe ke nagana gore re fe taba ya straight gore go be go diragala eng gore papago a re a se a nyala mmago le ge a be a monyetše family ya bommago e kgobokane ga bommago e bolele ka e rere lehu le go nyaka go tseba gore papago o bolaile ke eng mola e le gore lehu le be le se ga bommago le le ga bo papago ba ga bo papago ba be ba palliša ke eng gore ba ga bommago ba ye kua ga bo papago ba ye go swara meeting o motee o e leng gore o a kwagala ba tlo kgona go kwana ka ona re kgopela gore o re fe taba ya straight and diputso tša rena o di arabe straight gore re kgone go fokotša nako ka gore ke kwa wa tsa o swara kua wa lesa o swara kua wa lesa mola e be e le taba ya gore ba re ba tlo ntšha magadi that's why ba bomama ba dutse kune ba emetse ba ga bo papa ba tle ka kua gae and then before ya funerale and then mo tabeng tša dingaka la fitlha jwang gore le be le nagane gore ngaka sontše lena sontše le kry-e ngaka le tle le tsebe gore papa go lena o jile ke mola lehu le le ga botata go lenene tata go lena a tlhokofaletše ga rakgadi a lena and then ge e ka ba tate o tlhokofaletše ga rakgadi ke eng ntwe e ba naganišang gore tate ga a tlhokofala ga botse mola papa o ba jwa mara ne se bolwetse ba gore a ka no tlhokofala cause o tsamaile Sunday Monday a timela la Sunday leo a kry-ega Monday ba re o timetse ka mogorikoleng story o timetse a kry-ega Monday ga a fetša fela la bobedi ko go tlhokofala ga gage gaetsedi mpotse mo lekhuši le ile ga botate ba tlile ba lebegile ba lebiditše magadi a sebe ra bolela ka ona ke re ke mang wo a rakileng boragadi ka kua wa genu na wa ga bommago ka kua tate mogolo ke ena e leng ge ragadi a re sehlobo se fedile a re tswa o sepele tate mogolo wa go e le wa ga bomma e le wa ga bopa alright ge le tloga ka kua ga ga botate le tlogela lekhu le ya ka kua ga genu ga ga bomma go be le ba bakae a sanka funerale ge ile ge ntše e tlhagabele be re ntše re le ka kua ga bomama a ke re le kwele mokgoši wa gore tate o robetse la tloga ga bomma la ya kgobokwana marararo ba le ile le ba bakae ne le nna le mama le abutaka le motswala mama ba le gona alright ge le tloga ka kua ga botate e le tloga ka kua le ile kae le boetse ga bomama ge le fihla ga bomama gwa thoma meeting wang wa gore papa ka mokgwa tlhokofetseng a se ga botse ene ebile go ne le dikgogakgogano ke kwa ore wena o ba thušitše ka gore o ba botse gore o nyaka ngaka wena bone nako ka o tsebana le ngakeng be ke sa itsebe be ke kwele ba re ya thuša okay le ya tswa ko ngakeng re boletse ka founu then ge re santse re tle re ye ngaka e ge le bolela le yona ka founu lena le sa itsebe le kwele ba re ya thuša e le phekotse mo founung re phekotse founu so be re ge re kry-a tšhelete ka societeng saka ge re kry-a tšhelete re tsamaye re ye koo go yena and then ke eng ye e leng gore ba geno ba nyaditše ditaba tša ngaka yekhi ba fetša e le gore ba tswela pele ngakeng ya mmamogolo ka mokgo bolela ke taba ya gore ba re tate mogolo o ile ga founa a re ba tlogele ngaka yela yaka ka gore ngaka yela ile ya berekišana le ba bogadi ba ka go sasa ba ka tla ba ntira se sengwe ba ka tla ngaka yela ya bereka jarata yela ya tšea tšhila tše ya ge e nyaka go gobatša ba le bogadi ba ka ge ba elwa le nna ba bolela le ngaka yela ya tšea se e se tšereng ka kua gae ya kgone go batša nna ba se tsebe gore ke bolaile keng a o tsebe ngaka bogadi ba gago wena ae o thomile mo tsebaneng le yona nako be ke fela ke ikwa ba bolela le yena founu tša gage o di tšere kae go lesogana laka okay ba genu ba e ganne nto e dirileng gore ba ga bommago ba palle ke gore lena le bana ba le botse gore taba ye nyaka gore nke re tepolele re ne re nnoši pele re tlo bua go lena ke eng ba ga bomama a
tsebe ka le botsa maka. Okay, putsišwa bobediši mo matšatšing le tswaneng ka kua ga botate ka moraga lekhuge le šetše le tlhagile mo e leng gore le ya go dula ebile go a go plenwa le gore bommamogolo a go batle le dingaka batle ba thege papago ka e ka ga bo papago papa re tswa papa ke re hlokofetse mantaga la bobedi raya la rakiwa ba re motswalo o fedile a ya ba tšatši leo re ile jwale ka mang le mang ra boa la rakiwa ke ebile taba ya papa o tlilene o bolokilwe sontaga mokibelo e o hlokofetse la bobedi a bolokiwa sontaga mokibelo ya ba dikgogakgogana bona ka la bobedi la boraro la bone more monyaka process ya gare ga beke gare ga beke be re no ya jwale ka mang le mang ke nyaka go tseba gore ge lena le bommamogolo le šala le kgona go rera taba ya gore bommamogolo ba ya go thekga sebare a se a ba nyalela ebile lena bana le lokiša taba lehu le le gaga bommago lena nako lena le bolela ditaba tša re le o nyaka dingaka tša go thekga sebare le be kore ke nyaka go tseba gore na ka kua lapeng la ga bopapago le ile ka la bobedi ka la boraro mo e leng gore bale le ya dula gore le ge ngaka e tla e tle e bereke jaratela e tle e kgone go bereka le sebare gabotse ngaka sa nka e tla ka kua gae ka kua ga papa alright papa sa a ke tsebe mo a leng gore o berekile go ba jwang okay because le funeral nga raya alright a ke re go ntjwa le taba golo mo o lla ka gore ngaka mmamogolo e berekile papago a o rile a ya bereka e tšo bereka serapa sa papago ka morago ga poloko e se berekile ka December papa hlokofetse July o tšo bereka December okay mensiona lena wa gore o fele o seke wa sepela gabotse kwa taba ya poloko ya papago ya go nyaka ngaka o fedišitše keng wa go nyaka ngaka ebile a ke re taba tše ebile ka tate mogolo so nna ka gogela morago ba re go nyakiwe ngaka ya motswala mama ya ba yona e tšwelang pele ke kwele gore ba ga bo papa ba be ba se gona ba ile ba ikgogela morago nako le boloka papago le mmolokile le a re tše polokong a wa boloka papago o ganeditše ke ma mola go ile go ntse go na le dikgogakgogano ra ge re bolela le ngakela go ntse go hlahlobiwa a re go ne selaga re se kae funeral o ra re wena o ka dumela ngaka e go botša gore o se ka boloka papago a wona kule ka mokgoo wena o ka dumela ngaka e go botša gore o se ka boloka papago because ge o fetša go boloka papago santse o hlapišiwe santse o ile le papago so ge wena o sa boloke papago wena o ba wa gama go ntjwele le ya kitima le ya go bereka serapa sela sa gabo papago selaga sela se tlogile ye so kua le kua serapeng sa papago le nyakang ka gore le ganne mmoloka nkane le molatelela kua khoneng le sapa sa molatelele ka kua ga gabo ene ke kwele o bolela lentso la gore o rragadi o re setswalo se fedile ba le papago o bolokile ke ma o bolokile ke bona ba bo papago be ba swantse ba boloke papago o bolokile ke ba gabo papa o bolokile ke ba gabo so lena ka morago le tsoriang kua serapeng sa papago ba ile se go berekiwa e le mango le tšea kae matlao a go ya go bereka serapa sa papago ba bo papago ba sa tsebe ngaka ye ya motswala mama ke yona e tlileng ka gore papa a robala papa tshwantse go robadišiwa le serapa sela se berekiwa and then polelo ye ga senkela e tšela e fetišetša ga bo papa gore ga bo papa ba tsebe lena le no re le ba bo mama fela la tšea ngaka ya go bereka le a tseba re ke molato taba eo le a e tseba ene go ntwa le ge e ka ba ga botata go tabe ga ba e tsebe ke gona ba e tseba gore le ga di wa e tseba ke mmoditše and then ya moswara a re le serapeng a le tsebe na go ne gore go ka iwa o mongwe a fihla lebega serapeng sa papa go lene go nyake ga rena o boletše gore felelo tše di diregileng ke diphoso so di a tshwanela go be di diregile emapene ke kwa o bolela gore rakgadi o re tate ga a le tsebe kapa badimo ba ga botate ga ba le tsebe le hloka go begiwa go bega ke bona ba ra gore ge re ya serapeng ne re tshwantse re ishe ke bona ka re funeraleng ga raya tshwantse e be bona ba re tšeang ba re iša serapeng sa papa and then o be o botša rakgadi gore re tswa kua re tswa go bereka lena le tšo bontšha ke mang serapa sa papago ka re lena le ganne go ya abuti a ka ge ba tlo ya ge ba ya go epa o ba le gona abuti go le yena a ya a raya lena le ka kwa ka ngaka ka motho a beng a dula mo le re ke papago lena o ra re ngaka o paletše ke go lefa taelo gore lena le o boloka papago lena le tloga le tšhaba baloi ba e leng gore ba le palediša go boloka papago lena gane mmereko wa dihlare ke eng sese mmereko wa sehlare ke eng ke gore wena o tšhabe go ya go boloka papago go ntšwa lala ile la papago re mo iletše le mo iletše le le kae
ga mama ba ile mama ile le ntse le gona ka go le dihlobololo di bile gona ka ema pele ga mama lena le ile tšhinkara la boloka le ile tšhinkara lena be le se latlhegela ke lehua la boloka ene ebile ba buile ba dira dihlobolo mo lehu le beng le se gona no diphoso tša mola ebile o ile wena sese o ile a bona ka engwetse ihlobola ga gabo yona awa le nna ne a go ne nto ke nka e dirang tate moremi le ntate ka kapane go bolela batho ba bagolo o ngaka ke tswa go thasa maraka goroga kgaitsedi lena le rietše papago lena diphoso ene dilo tše le di beileng kua lebitleng la papago le ye go dintšha ka mokana ga tsona nako ba bereka bitlalela la papago bo le kae be ke le gona ke na le mama ore phone tjara le beileng lena kua lebitleng la papago a wa gape bo le gona be le bona ke no bona epela dihlare tše ba di tšhela ka mola a ke tsebe gore keng a ke di tsebe that's why ke re le ka kua so ge lena le epela dilo tše ba bo papago ge ba ya kua go riegeng ka bona nna ke tsebe ba ile ba re ke tša gore mmolai wa ga bonagala wa tseba taba ye ke batho ba ga bo mama ba dirile diphoso tše dintšhi kudu potšišo ko gore go diregile eng gore tate a be a feleletše a ya ga rakgadi ebile a hlokofalela kowe e le gore ba lena le gona le mama o gona re be re le ga motswala mama ena o wa re nyakišitše ngaka e le dialoga then papa o bantša le gona ko dialogeng a bo a re ke tsenela ke phefo ke nyaka go tsamaya a tsamaya so a re tsebe gore papa o ile ga a fihla gae ka re mama o ile ga mmotšiša a founela mama re o tsebe ngwannyana gore a ke gona ke sepetse ke mogalatšane a mmotša gore mogalatšane jwang a rawa ke tšere ke sebare a re o tšere ke sebare jwang ka gore a ona founu o go kry-ile kae sebare ke gona mo re tlo kry-ang go taba tša gore o tlogile ga ragadi gona mola kgausi le gae a fihla kua a kry-a bana ba ragadi aka o mongwe nampile go a founela ragadi aka o monnyane wa mo seabuswa ya ba ena a mo fang tšhelete ya go namela a eya mogalatšane kgaitsedi ka sontaga wa morata papago thata ne re le close go ne motho a sa tsebeng ka mokgwa ke ratang papa le nna why wena le bana ba geno le bommago le gapile papago mogofe ka lehula gage eno ba ebile taba tša gore ngaka e boletše ya riska le rena ra relaxa ra re tšhaba go gwa ke re ba ile ba re tlo gwa re kgwela tšhelete papa ba ile ba re sebakwa ke tšhelete e ya papa ka morago a lehula papa la ya go tleima tšhelete papa go le tšo e tleimelang ka re le tšhaba go e kgwela gore e ye go claimiwa ka funeral papa o ka re be go ne shortage ya tšhelete then go abuti le bo ragadi ka ku batla ka ku gae ba kgopela abuta ka wa ngwana mamaka gore go iwe ka kua dibankeng tša papa go checka di-investment tša papa le nyakang di-investmenteng tša papa le se lammoloka taba ebile a ke re ba re le tlo kgwela tšhelete wa iela le sa itlogele yona ka lebaka la gore le tlo e kgwela e šale ya go latiwa kua be ile ba ga bo papa ba tšea abutaka ba re a ba tsebe gore beneficiary ke mang so ba tšee abutaka ba ye go checka mašheleng a papa ka o tšere ke ba ga bo papa kgaetšedi a ke le kwešiši ba ga bo papa ke bona ba tšere ba tlileng kaku ga bo mama ba tla ba kgopela abutaka ngwana mama ka gore go iwe ka kua dibankeng nako e lena le ba ga bo mmago le gapa papa go mogofe be le kwane ka lentso le lefe gape le ka seno o dulela no re ngaka o boletše a re duleng ka mokana ga rena ra re gare ga lena ka moka go tlhokegile o mote ya reng bana tabe gape e befile nke re tsweng re o kwa engwe ngaka gore e reng nke re tsweng re o kwa moruti o mongwe gore o reng gape kgonagale gore bana ba ba seke ba boloka papa go bona and then ka morago ge le ya ditšheleteng mola ditšheleteng gona wa ya ba le botša gore lena kua lokgwa le ga re la ija lena tšheleta papa go lena seng gore lekula papa go lena le a le thabiša bana a ya be ya tsena tšheleta papa ya gana e gana go tsena le nyaka lefe yona jwang ka gore le mogapile mogofe ka lekula gage seng gore lena go nento le tsebang ka lekula mogala bo mara leno gapeletša gore ditaba di tseba ke ba le ba botate why le se la mmoloka gore re o ka palela ko go boloka papago gona ge ka ge ngaka ye e re le ya go kwa why le se la go nyaka second opinion ya go kwa ngaka ye nngwe gore e reng pe go sene masheleng le yona ngaka yo le nnete why ye nngwe le consultile ka phone re tlo khopediša masheleng ka next door
o a founu yena ke ra ena wa phone masheleng a gona a fitlhile wa nkua go yena ka re be le re concert morometse bokae o ka re be 250 ge ke seneme 200 or 250 gona mo ga itsedi no a ke dumelelane le lena nna ke ganana le lena lebaka la ka la gore ke ganane le lena ke gore wa tseba malome ka kapane ge batho ba šala ba kwana ka taba e tee ba re ke ra reye o tsebe gore moo go na le taba ene go ne le motho e leng gore o eteletše mmithino wa go ganetša gore go iwe go boloka papa go lena o gona wa o eteletšeng pele ene le lena be le dithabela taba tšeo go ne dilo tše dingwe ngaka e go botša like o ka se no di tshepa a go ne gore ngaka e ka mpotša gore no ke seke ka boloka mamaka ka ba re kokgwa ngaka kokgwa ko bolakeng ke dijo o right nna ko boloka mama a ko ja so gone wele lena le ya go rianka kwa ga bo papa go lena nto e leng gore be e tlo le bolaka le khwifitini a ke tsebo re fitile ka re le yona ngaka ye ya go njwale ye khiberekileng ka ku gae e boletse gore ka kua ga papa go ne selo nna ke tsebo ke eng se tseba ke motswala mama ke ena a boletseng a re ka kua kgobokwane ba re go ne selo mara nna ke dula ka kua le go njwale ntate ka kapa o ntlo ntse ya gona ka moo motseng wo wa ga papa ke dula ka moo wena why o tšhabile ka gae a ka tšhaba ga botse mpotse moo yo ke nyaka o mpotse yone go tlile buang gore o lwele lekgotla le bo kwana le lona gore a le o boloka papago le bakileng wena le lekgotla le ba re nna tšatši lona tšatši le re boa dirapeng go berekiwa jarata ge ke šala ke botša o a gešo gore wae a swantše ge go tsena ditaba tša ditšhelete nna ke sa botšiwe selo o ka ba re nna ke paki mo le le gore ke papaka ke founetse ngaka ye ka mmotsa gore ka mogae go direga mašata a buta ka o re so ngaka yela ya re a go tshwanela go bakiwa mašata ka baka la gore go thegilwe motse ka ba ka founela le motswala mama ngaka ye ya motswala mama o iša ka e founu tša ngaka motswala mama ore motho o dula le motswala mmago o sa botse motswala a botse nna be ke sa tsebe gore o ba dula le ena re tsebile after gore o ba dula le ena so wena o mo founetse wa reng ke mmoditse gore aowa gape nna shifa ke taba shi ya ntla ba buta ka shuki gape o hlaba mashata gomme go sasa ba boa ngaka motswala mama a boa a re nna ke moloi ba reng goreng go fetša go berekiwa jarata nna ka hlaba mashata na ebile wa e swantse a buta ka ngwana mmane ya ka ba nshiele ngwana tšatši le gona ba tlile ga go ntate meremi ka re be le birthday ya ga ba nshiele le ngwana bona ba re nna wa e swantse ba nshiele ngwana o nna ke tlo bola ngwanong ke nto eng košang bohloko thata gore nna go njwale ke fetogile moloi nna ke a loya wena le bona le bakile gore be ba tlile kua modirong wa kua ka birthday awa yena motswala mama o ba botša ngwannyano a reng a re wa e swantse ba nshiele ngwana bona nna ke a loya ke tlo bola ngwana wa bona nna ba ile go thega jarata nna ka ba hlaba mashata ene o ba se gona nna ke ba founetse wena ngaka santse o mpotsene wena le motswala mmago ga botse le baka ileng se segolo nna ke tsebe gore re bakang nna le ena ke se se ntlabang le go njwale gore se nna le ena re se bakang ka gore go njwale maloba mo ke o bane ro ga re ebile ke kgona ko go ima ngwana monna a nyetseng a ne mosadi le bana motswala mme re a tseba o thieleditše re duma gore re go founele nko o sware founu motswadi ya ka nke re tle re kwe taba ye e lego gore ya bolelwa mo gobane rena a re tsebe selo re kwa se se a se bolelang kgaitsedi yaka ka lehu go bile le ntwa mo e leng gore ba ga bo papa le ba ga bo mama ba be ba sa kwane and then la be la palla ke go ya go boloka tata go lena ka baka la go hloka kwano ga di-family tše pedi ge tate a fetša go bolokwa go bile le polelo ya gore setswalo se fedile before ya ebile gona polelo yeo ya gore setswalo se fedile mara go buile ra mantaga ra kgopelana ditshwarelo le boragadi go ile nna le a buta ka le tate mogolo mmago a le kae mama na šitše gae wa yena a se a ya kua ga bo monna gage go ya go te kgopelela tswalo ka tate baka la mogolo gore ile mama a se kaya mara gape kua ke bogadi ba gage tate mogolo wa go kua o ya ka morwedi ya ge kua lena le ya ka mma lena kua jwale ge lena le ya go kgopela tshwarelo kua le šia mma lena and then tabeng ya gore mma lena a roule a dutse ga gabo a se a nyalwa and then mma lena a be a boe a dire dihlobolo ka lapeng la gabo mo e leng gore lehu le be le se gona ebile kwano ya botate le ya bomama ebile yona kwano ya bona ba e bolela gore tshwantse go tla diriwa dihlobolo ka ko ga bomama ga botate a senkedi ba gona dihlobolo di bile gona ka ga bopapa
ene ka tšatši la dihlobolo re ile ra re ka gore ka tšatši le la funeral ba ile ba re tshwanetse go tšwe tšhelete ba re a bane tšhelete ra re ka tšhelete papa ya police re tla re go kaone rena re itšee re tentšhetše magadi ekwa re ntšhe magadi gore ge go ya go nyakiwa stan ka gore papa tšhelete gage ba e beetše melao gore o nyaka go nyala o nyaka go nkiša komeng o nyaka gore ke go feleletša go thwasa lena tlogelang gore papa ba le rata yeo ke ganana le yona ile gore papa ba nyako lenyala e tlogeleng le betrayile papa go lena lena yeo ke ganana le yona ene le mola tšheleteng tša papa go lena le motlogele le ga gana ka tšona ke tša gage le lena le ganne go tla go mmoloka ene le kua le bitleng la gage le seke la kgatlha ke go a kua le iša dihlare kuana tlogela monno o la roba leng ka peace awa nna kua go serapembe ba re go tla tswelela mmolai wa gage molai wa gage e le mang awa nna ke tsebe o tsweletše awa nna ke tsebe gore mmolai wa gage ke mang sentse le buile kua lebitleng le tswa go šonyetša dilo kua lebitleng go tlhokofetse batho ba ba kae awa a go tlhokofala motho a go tlhokofala motho jale e go botša goreng wena jale ka motho wa ba bang ba beng ba ile kua ke nto e ntirileng gore ke tlemo kare e ntlhoba boroko tabe ya goreng sese ya gore re tšo bereka lebitla la papa mara a go tlhokofale motho e seng taba gore a go tlhokofale motho re tswa go lebereka mara kore a re bone kore a re kwešiše tswela pele le tswa go lebereka mara a le bone a re mmone le motho o ba reng o dirile le nyaka go mmona a ke re ba re ngaka e ya motswala mama le yone e boletse gore ga šhala ga e ya go bereka serapa o ile o bolailwe sesi ke re meeting wa lena wa gore lena lebe gape o tsa malume ka kapa ge batho ba swarane so ba re ke re a re ye polokong re tlo kwa a re eban ke mango leadera meeting o be le mang mola gantši batho ba ne ba bolela ne ile motswala mama le tate mogolo so tate mogolo wa go ge a gana ele ya go boloka papa go lena o a ya dumetše dihlobolo di itla ka gagage be le hlobolang ka kua ke motho a ke bolelang ka ena ke re ke tate mogolo ke rangwana mama bano ba hlobana ke tsebe ba re ha ke kwešiše gore ba hlobana jwang ga okay wena o tswile jwang mola lekgotleng lela like o tswile kana yo ya gore ba re wena wa loya ba re ngake ya ka e ke ba re re tlo ja tšhelete papa le ka bolela ka re go kaone le tenyakeleng ngaka ya lena gane le tate mogolo kona šetse a boletse gore mama a nyake ngaka re be re boletse le motswala mmagene ke no se borena batlo mo kera o dumetse gore o tla bolela le rena ka phone can you guys motswala mmage ke ena o dumetse gore o tla bola le rena ka phone ga ane bothata a ke tsebe gore nke re lekeng go mogwetša nke motlho mongwe o tla hlalosa ye e leng gore ngwano kapa kgaetšedi a rena ka mo ga a fete ga botse ka yona jwale go nwe le kgaetšedi a ka go o dula ka kua ga botate ka kua o na le boroko wa kgotsofala dilo ka moka disepela ga botse thwi ke a robala pole ebile a sanka ka bona le bothata ka mono gana se wena ba reng gore dipitša di a khurumololwa awa wa se wena ke se sengwe o ke ba bangwe alright mpotše mo sese wena ka gore ba leganeditše le ya ka kua ba re mmago lena ga a nyalwa wena o išitše ke mang ka kua ga botate mama o ile tšatši le la nra ka re tsama o dula kgobokwane ene be re swere khie boragadi ba re fila ke re re kgopelane ditshwarelo ba re fa khie ka gore ka kua ntlong yela go ne phahlo ya rena ya papa be re lota phahlo ya papa go lena ba re yo go lota phahlo ka re go anela polase le ditsotsi ka re go dula rangwane and rangwane o dula ka gare ga ntlo ye nngwe sese go ndwa le wena o dutse ga botse kwa ga botate ne ke dutse ga botse le boragadi bile ba ile ba re nka no dula go tshwenyege fela thushe o inyaka mo pitšeng tše kgolo ke ya mokhutama ke ya gore ba re nna ke moloi ke nyaka boloi ba ka botswele pepenene ene le jaratela ka kua ga ke re bale ba mpontšha ka ku jarateng yela gore ge ke tsena ka kuswantše ke tlole ka ntweng ye ka melora a ke tsebe se ba sepetseng ka kukare go ntšwa le go a bakiwa ke ile tšatši le go e ba le dintwa ka kua ga e ka tswa ke ile ge ke ya go nyakišiša kua ba mpotša ba re go na le lerumo alright go na le lerumo ka kua kae ga bo mama gago ba beetse nna lerumo ka baka la taba tša ditšhelete ngaka e re le beile ke mang mola beile be ke sa ngakeng be ke ya go nyakišiša okay mara be ke sa tswe ngakeng okay mara ka boa gape ka ya go nyakišiša gape mara nke re lokišeng something motlho mongwe professor Moremi jwa le ka ngaka ya setšo o tla kgona go e yala ga botse taba ye ge ke le ka kapa ke le jwale and then
ka re ke sepela ke tinyakela tša bophelo and then ba mpotša gore ka mola ga maubane ka mola go epetswe selo mola gating goba go ne selo ka mo jarateng se e leng gore se nyaka nna na ngaka ka bo yona e kgona go nkeletša gore ka kapa o se kwa tlo o sa tsena ka ga geno sepela o te phenaga goba o bone rona o ka dula kae goba ngaka e tlo re mo go nna ya re tšea ditaelošidi o hlape o tlole o aramele o dieng kapa o gaše ka gae gore ge o tsena o kgone go ba le boroko ka gae. ngaka e santše e re go na le selo mola sa mathomo a re sentšhe ge go se ne selo ngwanaka ditaeloši di swara o tšo o hlapa o tlola o fihle o botse ba ka gae ngaka e ka sere o se ka ya ka genone balwetse le bona santše ba tsebe gore dilo tše di mangaka ga bo rena ba ba botšang tšona tše dingwe tša gona a di kgonagale go swana le gore ge ngaka e go botša gore se ka boloka papago e bana re ne tlhare tše ntšhi kudu tša gore motho a e lekung a ye go boloka papage bana ditaelo di gona ke tše dintšhi kudu ka sepalele ke go boloka papago ka lebaka la gore lena le be le swere mmithine ane mmithine o re santše re tsebe gore be e le wang wo e leng gore bo o tsošitše toitoi ya gore a go ye go bolokwa papago wena se se o išitše ke mang thwasong kua thwasong be gore ke šale ke tsena thwasong be ko ke ga ragadi ya papaka be ke fela ke ya go letšetša ngwetši ya kokwaka ragadi ya papaka meropa so ya ba le gore le gale be ke ntše ke na le bona badimo from re sa dula mamelodi mara ya re tšatši le leng gore re ntše re letša meropa a ke sa gopola gore be re mo khaphile kae ke re mo letšetša meropa ena motswala mamaka wa papaka o a nthwasišitšeng motswala papaka o a nthwasišitšeng kobela yaka ke motswala papaka ngwetši ya ragadi ya papaka o išitše ke mang thwasong o ile le mang o ile le ba bommago o ile le mama le papa ka tšatši le be ke orela be go ne mama le papa then papa go robetse o šetše o dirile o šetše o gorogile a ka goroga papa go ga a tlhokofala bo šetše o jile nyoko sale ke thosa gale 20 jale wena pheko tša gago di go boditše goreng ka lekhula papago a sanka a ke na jo go bolela nnete ke se ka bolela maa gane wena bo ile go thwasa eng nna taola tša ka bantaeditše gore di ka metsing mara a sanka a ke tsebe mo gore ke kae kore ke gale ke phasa ke gopela gore ntaitšeng noka yeo gore ke kae Tobela le kae batswadi re gona le bolela le ngaka moremi mo motse mo re na le kgaitše di shuka mo ke tse kwena mang Ntombizodwa re kwa dinonwane ka mo man se se o re wa lla ka mo re o a loišiwa o ruriwa dilo tše ka mokana ga tšona o re ka lekhula papage nko bolela bothata bola ba gago ba go theeleditše ba gaešhi ba ka lekhula papa sanka re ya ka re ngaka ye nna be ke inyakile ile a re go ne le selaga ka kua gae re sekaya so ra dula le rena ka baka la gore re sena tšhelete go ya go nyaka ngaka ye nngwe goba moporofeta wo mo ra dula ra se funeraleng o a le mo mogaleng ke motswala wa le mo mogaleng motswala mama ke motswala mama ke mosadi a se monna re ka kgona go ka nyakela motswala mama malefo mo mpolelele le ba ba ka mo gae le nkreele motswala mama o a bolela mogala bo mo le se ke la dropa sesi pheko tša gago ba re di ka metsing ba mpontšhitše gore di ka metsing and then wena go bo le thwasong bo o dithuta dipheko kang tša kobela be re berekiša taola tša kobela then wena go gorogo a sanka gorogo ke rela re go ntšwa le re ka re go sa sera go goroša o gorošang gore re tshwanetse ko reka mokotlana o santse o ye go reka mokotlana gore re tshwanetse ke ye go reka o ra re nako ka moka bo o sa gopolo gore santse o reke mokotlana wena o sa lebeletse gore ditaola santse o di late metsing tšhelete a e gona ntate moremi le taba tša mmereko le tšona šidiwe ke applyile le mamelodi ke tšo applya le mo motsia mo ke applyile seabuswa ke applyile a gone mo ke kry-ang thuso a ke fetolwe a ke kry selo gabotse o nyaka mmereko mokhutama ntate moremi nna mmerekong ka o kry-yang ka kgona go sapota bana baka o ne bana ba bakae ke ne o motee go njale ke mile bobedi o go le so right okay
no mara o right kgaitsedi yaka Thobela. wa tseba ka gare ga dilo tse o di boletseng ka moka ga tsona ka gare ga dilo tse o di boletseng ka moka ga tsona ke kwele o runya ka thuso ya go hlatswa leina la gago jwale ka ge ba re o moloi. Number 2 ke kwa o ka re le ditšhelete tša papago gore o ka re gala di hwetša gabotse o ka re ge go sware gabotse ditšhelete tša papa a di tswe ngaka ye ya go njwale ya motswala mama ile a re papa o gana ka ditšhelete ka baka la gore ge tšhelete ya papa ge e katswa go tlo ba le mahu tšhelete ya papa ge e katswa go tlo ba le mahu so that is why e gana go tswa e seng gore papa go mohlho mongwe lebaka la gore tšhelete e ganelele ke lebaka la gore o a bona gore mahu a tlang go ba gona ke lebaka la gore le emetše ba botate ba emetše ba inyaka ba bomma ba emetše ba inyaka boragadi ba ile ba re ge ba mfetole ba re tšhelete ye ke ya lena ke ya lena bana ba gage nna ga re inyake ke se ragadi ya ka o monnyane a e boletse le o mogolo o lepoletse tšhelete ye ke ya lena that's why re le tlogetše ra re lena le tsamaye le o e dira tšhelete eo ke ya lena ga e tše diaka Thobela. o sa kwana le ngaka gago re sa kwana o tša ngaka gago nke go hlamele ditaola okay tše tša ka metsing o tlo di kry-a ge o fela o eya metsing o a ya metsing metsing sa le dina nako tše ke ba jwa ke ya go apešiwa phethatše metsing sale o tlogela gale nako e ya go apešiwa phethatše o kare ke ngwaga go feta o di apere ngwaga go feta o di apere ka phethatše ke go ntate o monna nthuša nako tše ke ba jwa a wa di apara go ngaka gago gane wena o ne ngaka tše kae ao mara ke ile ge ke ya go yena ngaka yaka a sanka ba le problem mara ba rone ngaka tše kae ke wola be e se ngaka ke mosanjone so phethatše nna ka di bontšhiwa phethatše ka di bontšhiwa ka mohlalosetša ge ntše be ke phetha ditaelo kua go wena ka re be ke bajwa mpotše mo o wa kwana le bageno ba bommago wa kwana ra kwana sa le labiletšana maphodisa ba bomama ao ba bopapa a go netšatši le go leng ga tlavena and then se ge e ka ba le ya kwana le ba bommago wa immago a go rakile taba ya gore a nrake ke taba ya gore ka kua gae ge ke be ke bolela taba tša gore nna ke botšiwe selo why o swantse gore ge go diriwa taba tša ditšhelete nna ke sa botšiwe selo go tseba kgarebe ya butaka le a butaka gane mama le yena taba ye wa e tseba nna be ke sa tsebe gore wa e tseba nampile yena ga a bolela mola ya ba gore ngaka ye le yona ngaka ye ya bona ye e boletše gore tšhelete ya papa o gana ka tšhelete ya gage ka baka la re go ne kgarebeši o re mo ditaoleng go ne kgarebešiki kgarebe le tlotšea tšhelete le a tsamaya ka yona papa go datswa a gana ka tšhelete napile re a botšišana na le mama nentše a sa re tlhatlhoba ka kua gae re a botšišana nna le mama re re gane jale motho ke mang re re aowa motho gape go ne motho mongwe wa ka tlang a tšea tšhelete a leng kgausi le rena nampile go buiwa gape ba re ke kgarebe le la butaka nampile go ba re ngaka ye a re tsamaya o nyaka moragela kgolo o nroma mo motsia tsamaya kua motsia o nyaka moragela kgolo le raga mang bjale ngwanyano wa ile raga mosadi a butia lena ba re o nyako tšea tšhelete le moraga a butia go šalane le aa nna a se nna mara wena ngaka tšeo di sepela monna aa se yaka ngaka yewe ke moragela gole aa a se yaka ngaka yewe so lena be le raga kgarebe le gore le tsamaye tšhelete e tlatšwa ekwa and then ge tšhelete e tla e kry lena lene le nnoši le kgone o e šera o gabotse sepediša batho go batho ba bona ba ba ratang wena ka moragela kgole aa nna ntate moremi ke boditšwe so ene be e se nna ke noši be le mama ba le gona le mama ke ena mama go le yena o ba ema le gore lena le re taelo ya moragela kgole ke e dirile le mama ene sesi professor mare mosatse o botšiša mo gore maphodisa a ile a ba gona ka gare o re aowa ga gone le mo maphodisa a ileng a tsena wa tseba gore ga o rereše go o rialo a kere a sanka go itla vene ae nna ke tswang police station ene le a buta ka tšatši le le re go be go lwewa yena ke ena ileng o mpiletša maphodisa ka baka la gore go be re ilwa
yena a re o ba ntshwere le nna ke moswere ka re ka gobane ke mmeleng ka bula raka ka ntšha thipa and a ga ka mo gometša ga ka dira selo ke no o swere thipela a re o swere thipa ebile tla ko go tšee video ka re founu ya gago ke tla ipšhatla ga a fetša fela a re e re ke founele tšhomi yaka gore ke lephodisa e re ke founele tšhomi yaka ke mmotse go tle vene awa vene wa zanka itlana kile ka re vene ga itle be ke dutse sofeng ka re ga itle vene le thipa ye ke thipa yela shi ke iswere mo go nna maphodisa tlo ra itle ke tlo mmotsa gore awa nna bo mpetha ka baka la gore ke mmeleng ke tlo tepereka jwang go ka mpetha mpa ya ka ya tswa mama re ne a ka se go bete ka re o tsebela ka gore ba ka se mpethe na wena wa o mo gogetše rakeng wa o thoma dintolo ga o sule raka dithipa be ke itswa ka kamoreng ke feta ka boa ka ema mola rake be ke ntse ke eme mola jwale nke o mpotse mo moragela kgole wo o ile wa leberekela awa nna ke bone mogola one ba ile ke a se jaga ba ile ba bolela ba re nna ke jaga tlhare se swantse ke be patient e sengaka se bereke tlhare se o wena le mmago le raka mosadi wa butiago wena go njwa le ga ba ka go bereka ka moragela kgole gore papa go and then a sepele o tlo kwa bose wena nka se kwe bose then wa e lena le le gare le kitima le shika ka meragela gole ntate moremi ngaka e ke yona e boletseng ene mama le ena re dumelane le yona tabeo ka re boge tšhelete e sa tswe taba abuti ya go wa tseba gore lenyako morakela mosadi awa a tseba ke nyako bolela maaka a ke tsebe ge e le gore mama a ka ba a mmoditše ga fetša gore nna ke tsamaye ko dula ga papa ka ke tsebe gore maybe a ka ba mmetse ka lesaeteng a mmotsa gore ngwana ka re tso dira 1 2 3 a ke tsebe gore o mmoditše na ba tseba ke tshwenya ke gore ba gae re ya ba founela a ba sware difounu ba ka se di sware ene wa bona ba bang bona a kenya ke go ba bolelela maaka mara o bona motswala mme o ile ena o re netefaletse gore re ka mogwetša wa bona motswala mme ena yena o ile nna le ka nkhwetša nna le mphouneleng ba bang ba kenya ko bolela maaka a ba sware difounu ga itšedi gabotse wena go gopola ke phoso tše kae tše o di dirileng o di dira le dingaka diphoso nka no re ke ya ngaka e ke sa itsebeng eo a kere nampile le ya ngaka ye ya go ntjwa le re dirileng gore o dira moragela gole ene nna gape be ke sa o tsebe o no nrela re tsama chemisting o fitlhe gore o nyaka moragela gole a o fetša fela o nyake mohlala gage a ba fetša re ene taelo e dire ko wena a rela nna mara that is why wena ba re o moloi wena gape nto ba e dirileng ke boloi that is why ba re o moloi ke motswala mme okay abuti Thobela le kae wa rra re gona ngwanesho le bolela le kakapa mo pitšeng tša kgolomotse community radio mo ke re na le kgaetšedi ya go ntombizotoa mo ngwana mmago a noši o re theeditše ngwanesho ka gare ga dilo tše kgaetšedi ya go a di bolelago ka moka ga tšona go ka ba le ye o ka reng ke yona wa e bethela matsogo wa ba le ye o ka reng ye yona ga se yona a ke tsore ke thoma ka cause ke tše ntšhi ene a re bea sontsa mathomane time o hlokofetše ba re botse gore papa o hlokofetše ne le bošego okay ka usane ra tloga mo forogo ra ya kgobokwane ra ya hlakane la boragadi then ra lelang ka yena o monnyane o e no tlile le gore re tletse sore kgobokana no thoma le gore papa o bolokiwa sontaga a sa re ra le rena se wa e kwešiša no te tšetse molao matsogo nna a sa re botša selo re le bana ba tate and then from there ba tsamaya na le ngwana wa gae o a reng yena a sanka robala ko robe lona tšatši le robaletse kwa kgobokwane okay and then mo matšatši nna ne ke fela ke ya ka re ke mošimane ke fela ke ya ge re ya go nyakiwa dikgo nna ne ke le gona le ge re tlo ya ne re ya kae ne re lo lata digarafu because ne ke tsamaya le abuta ka most of the time ke mo ke kgonne go bona gore papa ba ile mmolo ka kae mara zanka ba tamela ba mpontšha gore okay ba tlo dira mo ratlo ga ra boela kgobokwa ge go tlo bakiwa ka mokibelo ge papa a tlo šalla tsena a goroga from mushareng o wa gešo ke ga tsena a hlaba mašata no kuka dikobo tše dintše ba ro di alotše mpeteng batho ba di utše kana go re wa gešura o re neng le yena
yeo all right aga a thoma hlaba mashaka then monna monna ragadi ya ko mogolo wa mogala tjana ebile o thoma gore a o madiba o thoma ema le batho bale nna ne re la mole actual then nna ke re ke bona ba gešo ka re ba mo overpower ke bo motswala ka moka ba mo overpower ka manjo then ka thoma ka la mo e ke la mola ya le ba reng ba le ganeng go diregang o ema le ba le ka re tlhela ka moka mosegare ka moka go sene bothata like kushish okay sha fine gwa thoma ba bang ba bo motswala ba re no lelela tšhelete malo mare then o wa ge shwara ka gore ke tšhelete papa gona re tloelela lena lo nyaka bo papa go lela ge re tswa re leba kwa re ya ka mogae ka mokeleng no ke ge stopo se tswele and le ba bo papa a zange ba communicate le ba bo mama ga botse ba botsa nako re papa o tswa nako papa o tlile ka 3 ya mosegare bona ba ile ba re ka 5 yeah wa ikušiša and then mo tabeng ya ngaka e founetse ke ena na a ke nane ke ntse ke hlahla ke nyaka le dikgondi what ke thuša ka kua kgobokwa and then ngaka e nyakilwe ge fetša re fetšo rakiwa kwa founwa a founela mogatšage a re nyakela ngaka eo ba re ke a giane ba re hey a ya loka ka setlhare ngaka gona ge re bolela ena ka founu so ke ge šetša kika dilo a re sa tse gore o kikang jale ka gore go le confused e le tabanyana tša ka pela di-funeral di-stress a o sa nna ka gore ka questiona dilo tše bae okay ke tlogile le ena ra ya seabuswa mo ra deposita tšhelete eo ka ga account ya gage a romelela motho a re no re ska ya kwa go na le selaga hey what that's why re paletše ko go boloka papa ena vele ntse ke re ke tlogile but then ngaka šiwe e no tšwelela ba re balaene what that's ke ka mokgolo re paletše ko go boloka papa gore naka go yeah so and then ka morago go a kwagala gore tate ga se a robala go a ba le ngaka ya motswala mme ye e leng gore ile ya le thuša go ya go robatša tate ka kua mabitleng ya le tshepiša gore lehuši leo le etla go bao bana go le seabe le lekgono ga senke go tlhokofala motho gone jwale wena le kgaetšedi ya lena kapa kgaetšedi ya lena le lena ka moga ile ya kwana at the moment a re kwana le bakang wa rra nkana re ka bo ripara mare ke se ka bo motelele ka re fela a se nno motelele bara in most cases ebile taba tšhelete yeah ebile taba tšhelete because nna le ena le ge le gore go leng ga rena ne re na le go lwa mara ne re sa le go tshwana ka mogorelwang ka gona go so go njwe lebaka tšhelete ya papa ye e leng gore ga senke e tswa re baka tšhelete e le gore a ya be ya tswa ba ikušiša and then gona mo re baka mowe e ya gore tšatši lela ba re a yo dula kgobokwane yena naano eme fela a gone gore motho a ka nyako etša motho a sa mo provoke o tseno kry-ile lekgarebe la ka lehlapa ka ko a tša mbata a tšholola meetse a re ya ke ile ka re o se ka berekiša mbata ka eng ngwatwata so ke tsena ka mo kamoreng ya mama ke tša mbata o mogolwa lesenke e ke ya mola o nšupa-šupa ka menwane ya eng o tlang dirang so ampore ke mmeta a sanka mmeta yena a thoma le go ya kae ka rakeng a tšea thipa and a se ka nna a sa nyako ntlhaba ka gore mama ke ena na a tsene mo gare ga rena ke swere letsogo la gage letsogo le kore le ya go nna le ya go mama le ya go nna le ya go mama and o lwa so e le gore e ke tšhaiša ke kry-ile go na le meeting ba bile di tsena meeting gore go dulele fase go fele taba tša mašata ga ikušiša late yana o thoma gape dintho o latile ke raya ngwana ka mo bona bošego bo okay so ever since a le kwa nna a zanka ra se tlhole re sa mo latelelana nga ra se tlhole re sa mo founela o ka senkwe ke mo founela ke reng eng warra o dula le lekgarebe ka mowe se mo boletse taba ye nngwe ya gore yena le mmago lena
ba ile ba tloga ba itia mosadi ya gago ka moragela kgole lebaka kgolo e le tabeng tša gore ke yena e leng gore go kwagala gore ngaka e re go na le lekgarebetsoko le letlang go tšea tšhelete ge e tswa la sepela le tšhelete jwale so kgarebe le ba swantse ba lerake ba le iteile ka moragela kgole e fela kgarebe lewe ga le ife le gore a re moragela kgole owe ga o bereke o ragela banggo o ya ke ntho e le dutse mo le na le common sense le bue le lebelo moragela o ragetse manggo o ka gore le kgone le ke yena a tšwileng ka gae ke yena o palela ke go tsena o tšhaba ba tswa a ke re ba tswa bereka dirapeng tše I was never there nna ne ke le mmerekong ya tše dintša di le gore ke be ke kwate nna ne ba sa mpotše ne ba dira dilo ba ne ba nnoši ene gopole ke nna first born ke nna monna wa e le gore ke šetše ya wa ikušiše mara ge bona ba tšea di-decision ba le itshoile basadi ge di tlo ba backfirela kwa ba tlo boa ba ketime ba re phela re dire so re thuše kwa 1 2 3 4 5 wa ikušiše so nošiwe di a tswelela meragela ba twati eo e ba ragetse kgoleši ba bangwe wena le mokgekolo ka moo gae mokgekolo mmago le berekišana ga botse le ya kwana ga le ne molato a wanna ra kwana ebile ga go molato fela re kwana ga botse sharp jwale go nepolelo mo wa rra ya go latofatša kgaetšedi ya go ka gore kgaetšedi ya gago ke moloi taba ye wa itseba ai nna e wa o thoma go moloi a ke itseba o thoma go ekwa a bone ke re tšentšhena ditaba ke itseba a gone bothata wa rra ke a leboga ke nagana re professor Moremi ka diputšo tše pedinyana o sa le gona a butile kae rona mister a re gona a butisa mathomo ke kgopela re go ka kry-a nako no ya o ye go bolela le papa o mo kgopele tshwarelo ka morago ga go palela ke go mo phutha go mmoloka ka lebaka la polelo ya gore ngaka a re go ne le moleko e no ba le hlokile maele a buti ake taba go swana le eo ke bošaedi bo bogodu kudu and then taba ye nngwe ya bobedi shi ga e tšedi wa ele ya go bereka mabitla a buti a se gona ba ile ka ro ya mmerekong le a monyatša kere a wanna se nna ntate Moremi mama o ile re ka gore ngakele e phone ga e phone a re yeng ka pela re yeng go bereka serapa mama re jwale ka gore Thabo ile mmerekong mama a boa gapare go a swana Thabo le ge re ile kwa dirapeng a nka bolela selo o no fihla go mo mara le bona e le ntwe ra eta gore le sekela motse e buile gape vele re kgopela ntshwarelo ka yona tabeng le beileng go dirapeng nna ke tsebeng tate Moremi re go ke re go sa ga go isa le go ntšha dilo tše di leng kua langwa ntate Moremi a re lo tšele ge go ka gata mosadi tlo kry-a menstruation nna ntate Moremi a kenya mara o gatile ge ba di tsentšha kua a ka gata kae a ga papa ra bereke ba berekile serapa fela sa papa so ba re ge le ka gata kae serapeng sa papa bo le kae ge nako di beiwa be ke le gona jwale nkane o sa ya matšatši aowa godimo ga serapa ba re ge re ka gata godimo ga serapa go ka gata mosadi o tlo kry-a menstruation le serapa sela go setlhagola a ke tse gore a buta ka ena o a tswa go setlhagola mara ba ile ba re basadi ga ba tshwanne go setlhagola swantse setlhagole ke monna mosadi ga ka gata wa ile na le bia melaba a buti a se gona le fetse le ribe yena a yang go awa nna ntate Moremi a se nna ke ngake ile a re rena basadi ge re kaya ra fihla ra gata mole re tlo kry-a menstruation mara ga botse nna ke moputšiši nke o bolelele abuti mo o re tle re mmone wa tseba gore mosadi ya gago o sepelelwa ngaka ka moo gae ke thoma di kwa le kgole tše dingwe tše nšebile ke sa tšhone gape monna go ka se tlhokomele mosadi ya gago o tlo o šala o nnoši wa dife moragela kgole o mmethe ka lehu bothata ke bona bo be le tlo reng se senke be moragela kgole o mo thudiše ka koloi awa moragela kgole le ngaka e re botse ile re ke ya gore a tloge gauswi le rena mone o tloga lena le tsena jwang ka gare ga lerato la ka gare ga marato a buti a lena tate Moremi wa lena le sa rage ba ba leng mo go lena le raga ba ba buti wena ga botse le mosadi a buti a go lebakang re bakata ba tšhelete gape a buti a go ga ija tšhelete ya monna wa gage a kere a buti o ja tšhelete ya papa gene papa ga a gona ene a buti o ja tšhelete ya papa ge le mosadi wa gage ba ile ge a itige tšhelete e tsena ngwanyane o tlo sepela le gona moroka ke ngaka e nna ga sesi nke re le thušeng ditšhelete tša mmerekong ga se tša dikarateng ditšhelete tša mmerekong ga se tša motšhaeneng ga se tša ditaiseng ntho ke nyakang go go botša yona ko gore
tšhelete ge e tswa kua e tswa e phatlalela ye nngwe le nngwe e ya go monga yona wa nkwa kere so go ne motho e leng gore ba ka re tšhelete e tsene ka accounting ya gago yena ba re ke ya gago then yena a fitlha a e rwala a tšhaba ka yona o tšhaba ka yona jwa because batho ba leng right go kry-a tšhelete mo tšheleteng tša papago ko wena ke ya buti yago ke mmalena ga go ne tšhelete ba tlo reng e tlo tsena ka accounting ye tee and then ka accounting ye tee a ya ba re ye ke ya mang ye ke ya mang e le go ntjwa le ka accounting ye tee gana a le raya tla gana a ya tsena mara yo tsenela ka accounting ye tee e tswa go dira ke a buti ba ile ba re e dire ke ena ka mabitso a gagwe re ke go arabe abuti yago ke ngwana papa kere wa monna kere abuti ge e le gore wa lenyala ka kua ga eo ba gagaga kere and then makoti o gore a re ka kua ke gagaga kere so o ra re makotu a swanela go ja tšhelete ka gagage gona ge le re makoti o tlo tšhaba ga makoti ke kae ke gona mola o tshwana le rena sogane ga gabo o dula ga kokwa gagwe ba dula ga kokwa gagwe a se 5 minutes mane go fihla ko alright ga bo makoti le a go tseba ga bo ngake ke kae ngaka ye ya go njwana ngaka ye reng makoti o tlo tšhaba ka tšhelete gona kua utswang gona mo ga matlala mo gona mo utswang temreng a ke go tsebe le nna ko wa sanka kae nna ke butse gore wa o ka se re a senke wa ya o ka se re a senke wa ya le fane ka meragala gole e seng gore ba ra wa ka ke ye mutsia ke ye chemisting ya mutsia awa nna ke re ke she dihlare a ke rumele batho di chemisting nna ke ne o ile ke nte ke butse gore a ke tsebe gore ngaka ye ke yona go ba jang ka re o ile a re ke ye mutsia ke go nyaka moragela gole a ko tsebe ntate moremi ke fitlhile ka go ka re nna ke nyaka moragela gole ba sa tlo go bala because le ba ba roma jwang di chemisting go go reka dihlare wa ngaka e sa ye go reka setlhare bue yona e setlhakantše le nna ke se sentlabileng that is why ke bona malome ka kapa nna ke tlhakantša dihlare shidi se feletse sisi so ba roma moragela gole and nto ba reng ke moragela gole a e bereke dilo tše ba di berekang that is why prof ke be ke re that is why ba re sesi that is why ba re sesi ke moloi go bolela ena motho a re isitseng ngakeng ke nyaka go botsa gore why ba re o moloi ene ya go swanela o bile gona ka gare ga dingaka thata ne number 1 motho a go rata dingaka mo family o felletša apara ke ntwa mohutong number 1 number 2 ge ba ya kua mabitleng ba ya go bereka lebitla la tate o be o le gona wena nna le mama bere le gona no ke nyaka go tšea mmago a ke re mmago a ba re wa loya ke nyaka go bolela le wena o be o le gona number 3 ke wena o tswang go nyaka moragela kgole ka taelo ge o bua wena ba re go wena ba re se berekiše ke nna tlharise go dire nna ke sa bolela o se kwa ntsena ganong and then ba re go wena e be wena o mixang moragela kgole o le tšeo di mixitšeng le tsona go fetša o berekiše ko wena o be o ngathe le mohlala wa mang wa kgarebele jwale wena o nagana gore ge kgarebele ke le etswa le ya go nyakišiša tša maphelo a gage wena o ka se tswelele wena ke tlo tswelela ke ntwe ke kereng le kgonne ke nyaka go ntšha ka moka o ntšhaeng ditaba ka moka tše dife tšelo tše ba ntirisitseng tsona that is why ba re o moloi so wena tlogela go nyaka go berekišwa bošaedi go tloga le kgono dira dilo tše right ene o seke wa o tswe ka gare ga megofe o tswe ka gare ga ditaba tša batho ba bagolo gone ditaba tše dingwe ga di go nyake wo monnyane o tswe ka go tsona 8 ene o tsebe gore abuti yago ke yena e leng gore le kgonle o representa papago mo go lena and then le lwa jwang le baka tšhelete ye e leng gore le gone jwale ga e so tsena le tsebe rena e tlo tsenane le a tseba gore tšhelete e ka sogile e tswile e ka se tswe ka baka la gore le alwa and that is why ba re tata go lena o iswere ka baka la gore ge e ka tswa le tlo bolayana ene le tlo bolayana ka nnete e bona ge ba šetse ba thoma go bethana ka meragela kgole gape go ra gore mosadi a butage ga go ne tšhelete a katleng a itse ga e tšea o tlo tšea share ya monna gage o tla tšea efeng ene ntongwe mmakatšang ka se sengaka tše ka moka a tsebe mo di dulang se se ane nnete moroka awa ke tsebe wa bona wena a o ne nnete le ga matlala a go tsebe mo ngaka ye ya ga matlala ye nyakileng ke motswala mama a ke go tsebe nna ke ile ke botšha ke re gane ka re nna re tseba ngaka e latelelwa ba re ngaka ye yo tla ga motswala mama le gore phekoletse ga motswala mama sese kgaogana le drama mo bophelong ba gago
and then taba ye o e dirile le wena ke kwele moroka a botsa a bute gore a e kua lebiteng la tata a ke tse gore na o tlo ya jwang ka re leepetse dilo tša go hlaba kua no santse ba Wa dintšhe go ekweša? sasa santse ba bitše ba re di tlo go ba tša rena go dula le wena di epetse ke lena di santse di ntšhe ke lena basadi a ke re di išitše ke lena le basadi o kolota tata go tshwarelo le wena ka baka la shata le o fitlhileng kua wa letlhaba kua ga botatago ka nako a lehu wena ene wo monnyana I wonder gore bo tlhabetse bo mang le shata ka baka la gore wo monnyana a e be e le bo motswala ba ka ba bolela ke boragadi be go se ne ragadi mole ragadi ba le ka ntlong so sesi ragadi o ba le ka ntlong e be e le bo motswala ba ditse khoneng sesi ragadi bila sanka a itswa ha a tswa ragadi sesi thobela o hloka thušo ngwaneso wa bona go botsa nnete o hloka thušo o na le mathata a mantši too much o na le enga bophelo ba gago bo hlakahlakane ga o nyake go kwa ka motho wo monnyane mara o nyaka gore batho ka moka ba kwe ka wena that's the problem and then go ka tithuta gore o amogele gore wo monnyane go ne le ba bagolo ka godimo ga gago and then o lokiše taba ya gago le mogadi boago o ka se hlwe mogadi boago because of ba re o tlo o tšea tšhelete ya lena a sepela ka yona ga e kgonege ntho eo ga go kgonagale go jwale ge le raka mosadi a bute ya lena ka dihlare for tšhelete ye e seng gona le go ba gona lena le nyaka go dula le ba lena and then a bute lena a tlhoke mosadi go jwale ka lapeng la gabo lena ke mang kokoto ye e yang go aga lapa la tata go lena le sa nyake a bute lena e ba le mosadi o buela morago kgaetšedi yaka o tswa ka gare ga dingaka tše dintšhintšhi tše o tsenang ka gare ga tšona and then wa focusa bophelong ba gago ba go lokiša taba tša gago tša go thwasa le dikgorogo o ne mathata mantši kudu le ditaola ga o natšo sebakeng sa gore o nyakana le ditaola o tsena godimo ga dilo tše e leng gore di khujana le wena keep a distance kgaetšedi yaka and o hlomphe a butago le ba babedi fela le a hlokana o rakgadi ya bana ba gage ke malome ya bana ba gago le ka seba ke tšhelete ye e leng gore le go ba gona ga e gona le tlo bolayana gape le tlo bolayana ene go jwale go fetša ge le fetša go raka mosadi a buta lena a šala nnoši a sene mosadi sa bobedi le tlo nyaka go tsamaiša yena because tšhelete yo o tsenela ka go yena a la swanela go dira ka mokgoo tentšhe ka gare ga drama ngwana gešo tentšhe ka gare ga drama ene o motho wa badimo ga a swanela go tlo tlho a hlabile mašata e le mohlolantwa mo gotlhe mo a tsamayang gona a inyakege ntho e ngwanešo go jwale o hloka thušo ga gone motho e leng gore o wa go amogela go yena gore o bolele o ntšhe sa mafahleng ba kgone go go thuša go jwale ge o gapa batho ka moka ga bona mogausi le wena ka baka la tšhelete e seng gona le go ba gona o goroša ke bomang o gorogela kae ka gore sa mathomo o ka se gorogele ga bopapago mmago ga a hlaba kua o ka se gorogele ga bommago ke mo go dulang mmago gona wena le mmago go ne le batho ba le sa nyakaneng le bona and then o ipereka jwang titukiše ngwanešo titukiše moroka a bothabo tobe mokgekolo o kae ka mogae mokgekolo o ile gona mono go thwasa gaetšedi gone go tšwele koma ya basadi okay ke kgopela gore mokgekolo go sasa go ka kgonagala ke tla leka gore bagalabe ba bagešo nke ba gahlane le yena ba bolele le yena mogala ba gešo nko o thuše o gaetšedi yago gaetšedi o ne bothata ba mmerekišitše dilo tše dintšhi that's why ke re go be go ne le lekgotla le lebe le gona ene le sa iše nneteng ene le dirile diphoso tše dintšhi jale o gaetšedi o dilo tša gage ga di tloloka a di tloloka ene ke sho le gore a ba felletša a itla mo dipitšeng o ga bo papa gore a re wa mmetha a ke rola a gone motho a kwanang le ena ka moka ba mogadile a thietše motho ge go pala mo ga re go paile pitšeng tše kgolo wa go ra tsotelela so nna se ke re no lebeletše fela gaetšedi gabotse why o sa nyake go kwa boa butago ba bolela le wena nna le ena a go ne gore ba re rile ra galana gare ga gago le abuti wa phoso o bona e le mang mo go taba tše di beng di bolelwa le kgono mo tabeng tša lekgono ke nna wa phoso and then o reng go abuti ya go shu nna ke kgopela tshwarelo ka gore le gale be ke ile ka re nna ke tlo ba motho e leng gore ke kgopela tshwarelo mara go atla ditabatabana ka morago
kore ga ke dutse ke kwa dikholo tsa go tswa mamelodi ba re o abuta ka ba re o founela mama metlhe le metlhe o complaina kua go mama ka nna ka re jwang ka gore nna sale ke tswa ka kua gae a ke tsene jwale taba tse ba reng di tswa kua ke tse di feng ba ra abuti tshwanela go lwana gore o tlo go hirela batho ba tle ba mpolae yeo e boditseng ragadi so wa bona taba mabarebare ga go ne mo išanang gona kose re ka thoma taba mabarebare re o fetša kgale go bolae ka nnete o gadilwe ngwana gešo re dutse lona tšatši le o tlo ntshwarelang thipa ka lona go ntlhaba ka ne ba go gadile ka ba ka go botsa ka rena ifo bona ko gatile di-cons kgopela tshwareng boragadi ba re ente lona gone mto nyakang go e botsa thabona gore ao a sang kwa bolela so wa rona o ka se tseolang tshware ke sa tsebile gore ke dirile dilo tse be di dira ngwana ka keng le nkusitse botlhoko be ba dirang ngwana ntate moremi be ke re ge ke ya shopong ga ke boa ke rekela bana ba bone ga ke ile mmolong bana ba bone lo tsa gona le gong jwale ke ditsere o tšeetse bana diaparo ke ditsere ntate moremi nte ba e dira odiša kae diaparo tseo ke di beile ba ile ba go roga bana bao a ba nroga mare ntate moremi bana ba ne ba ruta mokgomo ba gore ba jele pele ga ngwanaka ba ya go reka di-plate ba isa gona mola pele ga ngwanaka ba reka legala sa 5 ranta ntate moremi ba tima ngwanaka ntongwe ngwana ka timiwa marena wa bone ba bona ne ke sa ba kgetolola no mo gaetsedi re kgopela tshwarele gore ba time ngwana dijo ane godimo ga bone ba kgone go tša di-complex tša ngwana ka ba sampolediše ba ne gore tsamo tša di-complex tša ntatile ka kua ba sampolediše ba sa nkgopele mara senka ke e dira segopi tabe ke no e gomolela no for lebaka leo la go tima bana tša go ja gaetsedi se ka iša pele gole re kgopela tshwarelwa kere ge o e lwa le abuti e lwang ka bolena le tlogele bana a ba tsene dintwa tša lena kere abuti le timile ngwana dijo ka thokwe awa ne ke kgona go tloga mister ne ne ke re ke ya shopong ke reka maybe bana ba ka ba ithu ka baka ke nka se re ke reka ne ke re ke fitlha shopong ke reka packet tše 9 tša disang ke 3 ya bana and some of these things o kry di šala di direga nna ke le mmereko nna ke tsebore ke le mmerekong go šala go diregang mo bana ka taba tša di-plate thabo bo o le gona taba tša mabekere bo o le gona wena o retse mmane wa re dilo tse o di rekile ke sethembiso a di a reka ko wena ka go botšha kare o bo o le gona wena go šala o treata ngwana ka seke ore a rena ba ga go swantse ke ba treate jwang ande taba ba re taba ntate moremi ba re ke taba tša dizimba tša ngwana tša go kgera ande bana ba bone be ke bafa le masebitsi be ke bafa be ke kgono ya le mmolong ke rekile di-biscuit ke bafa mara ngwanyano ga ba boa ena a ba tlele ba gage didanono ba ija pele ga waka a ba tlele le di-biscuit ba ija pele ga waka mole ba no mo re kgopela tshwarelo fo lebakeng la bana ke kgopela gore bana bona le bafeng dijo kere e ya bana abuti ke ya go kgopela o itsene ka gore mo ke ntwa ya mogadibo le kgaitsedi a kere ye ke ino le ka gore abuti o itsene ka bogare o make sure gore bana ba seo ba rielang sona se a lekana le ge di ka se lekane ka mokgwa ka gore ke re ba gago ke ba gago ba kgaitsedi ke ba kgaitsedi mara ge re apeile ka gae ge re ja a re jeng ka moka ge e le dizimba e le packete te e buleng le tšhele ka gare ga plate bana ba ka moka ba tope ka mogare ga plate ntate moremi a ke go tsene gano ba re taba eke nna ge ke be ke ikwa mona o wa gešo o diretša re taba ye ya gore yena go satlhogosa ba reka a rekele ba gage fela ba re taba e tswe go mama ba re mama ba re ba boditse gore ge bona nna be ke ile sekolong be ke attenda mmashadi be ke ya go dira matriki ke ya go ngwala matriki mmashadi nna ge ke ya sekolong a ke tsebe gore mama o šadile a ba fa dizimba na ba re okay wa gešo a re nna go taba gore e betiregeso ke baka la gore nna be ke re ge bana ba ka ba fiwa dizimba ba re nna swantse ke replace zimba tšelene nna tabe ya ke tsebe kile ke botšha ke re taba e tswa kae a re e tswa go mama ka botšha mama ka re mama ko go boditsene mama senkamfeto kgaitsedi yaka o ne nako e kakang o tswile ka mo gae o dula kua ga bo papa o sale ke tswa ka April kgwedi ya go feta last month so o kwele bohloko and then o hloka gore o tekagele peace ka go swarela batho le ba ba seng ba go kgopela tshwarelo le wena o kgopele tshwarelo go ba o tsebang gore o ba senye ditšakere gopola gore bana le ka senya ke go loša ke bana ene ke kwa o re bare
ga nke ke rata go tšea taba ya bare ntate Moremi nna wa gešo re tša rena o kolema so ba re ge ba ntšha december le gore se sengwe se seng sa ngwana ka se ke tša go kgera ge ba di ntšha ka mole nako tše ding nna be ke bafa ke tša go kgera mara be ke bafa bana ba le ge ke bafa ka moka be ke sa kgetholle ngwana wa gago wa mathomo o bile le yena o ne mengwage mekae ke mmelege ke ne 19 years okay abu Thabo mogadi bo o kae ka moo gae nko mofe founu eo a ke tsebe gore tla dumela re kgopelele yena o mmotse re ya mo kgopela iya motheletšo motse community radio gona fa le go 96.3 FM babogedi ko gae letlakaleng la Dr. Moremi ka Kapa Maubane magagešo 96.3 FM www. alright mogadi bo Ave, le kae kgaetšedi yaka re bona kae? re gona le bolela le ngaka Moremi ke ne le malome ka Kapa ka mo ke ne le re ke Ntombizoto gore ke mang Ke Ntombizoto. ya kgaetšedi yaka sa mathomo ke no kgopela go botšiša mo ki wena le Ntombizoto le ya kwana Awa, a re kwane. pako ya lena ke eng A gone mo ile gore ke gona le taba street gore ya boledi gore straight re awa e re sa kwane. Mo ka mo ino bereka ka bare wena ba rona. okay ragadi ya bana mogadi wa go sho phoso wa gage ke eng ke taba ra kgetholle ngwana ka nna ba sala kgetholla ngwana o le gona a riang a tlile a ba reketse dibiskiti na ba gage ke tso reka biskiti teo ka ba fa ba gage ena yo reka biskiti teo motsi a fetša fela a timawa and biskiti tela di tla di le 6 ka mogare le didanone bana ba gage ba tsene ba dija pele ga wana okay mogadi bo Okay. taba ya bana ke kgopela gore bana ba ge wena le o ngaka le lwele ke a kgopela gore o no ria gore bana o ba hlokomela kere taba ya bobedi shi phoso ya mogadi bo shua ya mogena a kere wena kgopela mogadi bo tshwarela gore le jo moloya Sthembiso Ntombi. wa tseba rena le ne be re kwana thata wa tseba gore be re ya molong le di-outfit re ka moka be re apara le outfit tša go swana mara taba ya senyega go itla ngakae that's why le kgolle ke tlile taba e senyegile go itla ngakae ba re wena o nyako tšea tšhelete o tšhabe ka yone re ka se tsogile re e bone a re go nyaka moragela kgone a ke tsebe gore mama o ile a go botsa na a ke tsebe gore mama o ile a go botsa gore re tswa go dira nna mo tlogelenya mogadi bo mo tlogela a bolele botša mogadi bo re le tšo mo dirang ngaka ile re go nyaka moragela kgone nampile a fetša fela re nyake le raba ka boa gape ra nyaka raba eo a re tlhare se le se berekiše ka 12 a bošego raba ya go raba mo go ngwadileng seta mo a gadileng gone footprint ya a re ko ro nyaka footprint mo a gatileng gona a fetša fela re se berekiše ka 12 a bošego nna le mama re dirile seo ka 12 le se berekiše le rieng re mmotse re bolele mabitso a gage re ra tswa sepele le le kae gae re bolele gating re ra tswa sepele a fetša fela ke tše tlhare sela le raba e la gage ke latlhele kua ntle ga jarata le be le seswere ka letsogo go be se le ka gare ga ntweng eno ga baolo baolo be e bolediša ke mang ba ile e bolediša ke nna ka molao wa ngaka alright le wena wa dumela kere mo kgopele tshwarelwa gore le tšo moloya Sthembiso ke kgopela tshwarelo A gone bothata mara Ntombilo jo wena ba o sa tshwane o di dira. nna be ke kwa ba re dira so that's why ke re lo tše ntši ke dirishe be ba re dira so So go njale ge go le so re tlo ba le letlho le lentši. ke le lentši too much ke le lentši letlholo A gone bothata. mogadi bo o mogadi wa go a fokola a sala ga botse Ke a tseba. motho mo nomala a ka se dire dilo tše mogadi bo a di dirang
leboga ngwaneso gore lentso le tswele gore ka 12 be ba swere mohlala gago ka gare ga baolo nna re robetše ba bangwe ba rapela ba bangwe ba tsogile ba swere mehlala ka gare ga dibaolo so ke kgopela o mo swarele and taba ye e gore ye mosadi tia o bontšhe ba bogadi gore monna o tlile ka lerato go yena gobane go ka ba wa be wa mo tšhabela ge tšhelete e fetša go tšwa e tlo banke taba tšela tša ngaka e be a rereša kere ke a go kgopela gore makoti a ga lapa la gago mara o emaeme o phethe ditaelo o ditšhireletše ya ke kgopela o ditšhireletše ande ke kgopela monna wa gago o re go o emaema o emaeme le yena ya wo mama le mmatswale re tlo ilukiša rena banna ba pitša tše kgolo re tlo inyakela le bagekolo ba pitša tše kgolo re tlo ilukiša ya ene ke kgopela gore o nka o felo mmitša o mofa maele le seke la le yena ga kwata motho o ne phoso tše ntšhi ene se ke nyakang go mo kgopela sese a kere o tlile mo ntateletše jwale ka ngaka ene batho ba ntheeleditša kere yena sa mathomo ko go nore yena le mmamogolo go sa re ya go ntšha dilo tše di leng kua serapeng sa ratswalago and then yena nnetefaletše gore a sa tlo tlhehla le ngaka tše o wa go dula fase le rena ra mo phethela ditaelo ra mo mušetša ngakeng ya gage a goroga gabotse a le gabotse gobane motho a gabotse ke tša bogadi ngwanešo go be kwa ba re bogadi go a baba be ba era ge re fihla gona mo ke lebogile kudu go boledišana le lena bothabo ke lebogile kudu go boledišana le mokgekolo wa geno a kere ya tšentšhi re tlatle re di dulela fase ra di lokiša kere mmago šalekomo re tlo dula fase re tlo bolela kere o ne mathata gaetšedi yaka o dirišitšwe diphoso a kere ka go rialo ke tlo no re tsentšhe balli ba le ba bambale re ba bone wena o dule mola the right reverend o tlo tšea dinamoro tša gago and then ra tla ra kgona go tšwela pele go sa re ya kua serapeng ro tomula dilo tšela ka moka ka jarateng tatemre o tlileng a ke le ka kujarateng le ka jarateng o berekile le rena o re berekile o mama go tše ka moka wa di tseba wa di tseba le yena gaetšedi wa di tseba le yena o berekile no ke di kwile gaetšedi yaka ke lebogile wena nkemele mola malome ka kapa a re tsentšhe balli ba le ba bambale and then banna ke kgopela re le kgolle gona banna nke re nyadiše ge re tla mola go kora thong nke re nyadiše banna basadi itukišeng re a nyadiša ka kora 12 re santse re be re nyadiša gaetšedi ya kantulele mola mmago Salekomo wena o right o mnate o na le motho o mnate nna le yena mara le ge ile gore ba nyaka o ntlhalantšha le yena ba re o ne mosadi le bana o ba go iteka maragana kgole le wena ke yena motswala mama ba re o ne mosadi le bana le yena mogatša buta ka wa itseba tabe o ba le gona ge gabe e be e bolele le wena o a leitša man tsa mo dula ka kwa reception ka kwa rietla nna mara ke kgopela thuso bathong re tlo go thuša go tlile ke eno gomola man tsama ka kwa reception malefo go tlo loka ngwanešo go 96 number 3 FM re tsentšha balli ba bobedi kgaetšedi ka o tlo loka o se ka tshwenyega man ei motho šo batho ba modimo mara o tlo ba ngake jwang ya go rata lešata ka kana wena a batsene nako e ile baga gešo ya no mmago Salekomo motho o na le tšheke man ya o na le tšheke o na le enga o na le dilo tše ka moka ya ka kua o ema le mama ka kua a buti a tla dule mo o se modile ke mammo ke mang wa tshwereng ditaba ka moka
ke mme a tsene mo gare ne a tsene mo gare gona abuti ya ka ko ya ba ka no tlhakanela micro ba ka no tlhakanela le kopelwana lla ka mafello sesha se setulo sa se ka ko ya re amogela ba bangwe fa mmago saloko mo re feditše ka yena re a ba amogela šiba bona ba dula fase ka madulo a bona gabotse gomme a re tlo kwa mathata a bona gore na a bona se ba re swaretšego sona seo ba nyaka go thuša godimo ga sona ke se sefe ya ge ka ba ke gona o bula sealeme sa go sa mamararato re ya go tumediša ebile re ya go amogela ge ka ba e sa le o dutse gona fa go 96 dot number 3 fm re nomelela ka matoramiša matsogo a go šara re tanke ga te tanke ga bedi tanke ga raro gomme lentšu le le sa galagala go tšwa gona ka fa ka gare ga mago goparara wa mcrs media house ga se le mmila o mogolo wa ara 573 abuti lokela di-headset ka fao lokela di-headset abuti mma gorena ke bana ba gago ka moka ga bona oya moroka nke o motamiše semmušo ke mo ka rena peretsene ditabeng thobela ba gešo ke a letamiša o a letamišang ke moremi ke sepela le malome ka kapa fa ke thabela go le bona ge le le fa lenanego le la rena le magagešo le bereka ka nako le tenyakela ye le go nnete fela le tlo notamiša ka moka ka 1 la bolela gore ke mang o tswa kae gae and then go tloga moo ya ba le tatolola ditaba bjale ka mokana ga tsona di namela freeway ba 100 a ithome ka mola go abuti ke mmona o lokile madume ke ya wa buti thobela batheletši ba motse community radio station nna ke le Karabo Mabogwane ke tswa gona ka mofaseng le la Valkaral re a lebogangwane šoma gorena nna ke nna Sara Mabogwane ke nna mmago bona ke tswa ka mofaseng la Valkaral kgaetšedi ya ka fawe thobela nna ka leina ke rene le Mabogwane ke tswa gona mofaseng la Valkaral a re a leboga bana bešo mma gorena napile ke timela gona ka fao ka go wena ka fao ko go fe sebaka nke o ne o dula godimo ga ditaba o seke wa potapota o dule godimo ga ditaba thui gore re kgone go fetša ka pelanyana o kry-e thušo thobela batheletši ba radio motse ke nna Sara Mabogwane ke na le bothata ka gare ga lapa laka ke na le bothata le bana baka ke na le go fela pelo le baneng baka le dilo tša ka ga di sepele gabotse le ka gare ga lapa laka go nento e tsamayang gabotse ke na le bothata thata ka wa ngwanyana ka re ngwana ka o ile a tlhagela ke bothata ba reipi a reipelwa ka jarateng ka ga lapeng la gabo ka mo lapeng mo re goletšang mollo ke ile mmerekong wa tswella bothata ke le mmerekong ba mfounela ba re ngwana o reipilwe ge ke fihla ke hwetša ngwana o šetše a tšhomi motšere mo išitše tleliniking ge ke tlo botšiša ke re gore o reipile bothata keng gore nna mamane ke patlame ke bala ka makala motho a ntshwarang reipa and then nna ka gare ga bogalapa laka ga go ne le thabo a go ne kwano le nna ke na le go fela pelo jwale ke kgopela thušo mo radio motse go ntate ka kapa le ntate moremi ba nthuše alright go reipile o mofe wa ngwanyana kgaetšedi lebelela mola ke tle ke bolele le wena batamela mo kgaetšeding o reipile ka ngwaga mang last year ka di 26 tša October o reipelwa kae ka gae mo ke tla re ke front okay o nkono re botša gore go diragetšeng kgaetšedi tšatši la ntse re tšwile sekolong ka pela so ka fihla gae ka tšea lešela ka letatetša mo go nna then mošimanola ke motho ke motlaitšeng ra dumedišana mapele lešela wa letatetša go wena jwang ka no letatetša ka mokgwa ke tatetšang gona tolo ya then ka dula mola be ke swere phone ke swere le pukunyana o se o apara selo be ke apere
sports bra le painti fela okay ee aga tšatši le ntse e be go fiša mm so mošimanola wa feta mola kgausi le gae ke motloaetše ke tsena le ena sekolo ya ra dumedišana wa feta mola wa ndumediša ke a mo dumediša o re dintsa ke raya di ntse selo o re o ne le mamo gae ke rae ba buti ba ka ba gona bo so o nrela re ae ba buti ba ga ba gona ke ba bone mola makuleng kose wa buta ke batho ba ba sa pheleng gae mama ka wa bereka o monyano le ena ke ena sa pheleng gae ke nna ke phelang gae so wa fihla mola wa nkreya ke dutše mola o re o balang ke raya ke novel be ke se re novel nyana ga fetša mo mothola wa dira o re why o apere lešilo sa apara diaparo ke mrela ke re go a fiša wa bo ga fetša mona mothola wa dira ke dutše mola fase ke re go a fiša ga fetša mo o re tla ke bone ke raya ke nyake then mothola a mpula ka kgang a re o gano apere so ke re ee ke apere so then mothola o mfostela o re a re tsene ka mo ntlong ke mrela ke re nna ke nyake nte o nyako ndirang yona a ke nyake nka se tsene ka ntlong motho gona mola re dutšeng gona a mfostela gona be ke sena chance ya gore ke rasa gore ke kgopele thušo ka gore motho o ba a ntsweletše molomo then ga a fetša mo a tsamaya ka ba le gore ke bile le mahlatsi ka gore kgausi le ga bongwenyane mong ke tsena le la sekolo re phela ka moka ke kgausi le gae a ra fetša la tsena ka ntlong o itša re tsene ka ntlong ya ka mrela ka re nte o nyako e dirang o se ka e dira re tsene ka ntlong then yena a digapeletša mo gona ka kgang gona mola ntle re dutšeng gona be ke a dile legoga ke thegile ke msamene le le ka ntle mo go bonang mang le mang goba be le ka khuta monkowe khutamong ne le ka ntle go thibile ke ditenanyana re dirile ditenanyana ka re dirile lapanyana ee le go gale le tlile le mang go tswa ka ntlong le tlile le nna from nakola ke ba sekolong ke tlo dula gona montle o dula gona mo go thibileng ke ditena moo ee aga ee and then o re lebaka la gore o palele ko go goelela keng o ba nthibile molomo kang ka letsogo go tlile jwang gore wena le yena le be le boledišane ka gore o apereng re ka dira eng go tlile jwang gore le tsene mo topiking ya go bolela ka dilo tša mohuto nka e bea jwang mošimane ola nna le ena re ne le go swara mehlamenyana e seng serious sese lena le go swara mehlamo ya go bolela ka digwara le monna le ditlwaetšane lo tše jalo and then go tlile jwang gore a re ga go butša gore o apereng go be go feleletše mo ebile a reng a ke bone and then wena o mmontšhe ga a fetša go butše potšišwa re bane kgane o apere so o re ee mo a ke nyako bolela maaka ke sa gopola gore o tlile jwang gore a tla mara wena o gopola o phaya tuku ye ya ga go mmontšha gore ee aowa ke apere so a ka iphaya is like ka moka so ke nomoladitše mo fela o molaetša dibra ee cause be ke ibofilenyana so and then go ya fase e fihla kae go ya fase be e fihla mo ka fase ga matolo ya so wa no mmontšha gore wa iphaya ee a ka iphaya ka moka ke moladitše mo godimo okay and then go diregalang then a thoma dirang unrape gona mo ke nyaka go kwešiša o go tšhošeditše ka eng number 1 thipa sethunya sorry thipa tšela tšenyane and then ka nako a go tswaletše molomo letsogo le tee le kgonne go go overpower le go go hlobola and all the stuff or wena ka wena o feleditše o e ba under pressure o te hlobola wa tseba se ke bereka ka bana ba bantši ba go reipiwa wa tseba re ngwana reipilweng ga a bolela ka reipiwa lla mara ke re gore wena o lla se bo thoma golla gantši ngwana ga thoma a bolela ka rape o mmona ka go tšholola meyogo pele 5 minutes to 10 minutes ya tšholola meyogo o mmotšiša gore ke eng o mmea ka madulo e be gona a tlong gore botša ditaba ga e tše diaka lesogana le ge le fetša go dira se a go dirileng sona le dirile eng ka morago
ke ile go tšhomi yaka motho ke tsena le ena sekolo o ka tlhaboša lentse o tla bo re thagile kudu ke ile go ngwenyano o dula kgausi le gae ka mo kgopela thušo le mama gage then mama gage la ngwenyano a re mo ketimišitše tleliniki e sa le ka pela ra ketima ra tleliniki ya kgausi mo re dulang gona then tleliniki ba fihla ba mpha dihlare tšeo tše ba mphileng tšona ba nrela ba re letšatši la lehong le se ka be la suela ke sa be ka ya sepetlele o a tswa sepetlele ke a tswa alright go diragetšeng ka case ya lena ya rape case ya rena ya rape ke ile sepetlele bošego ka di-26 ya re thomile maphodiseng pele then maphodisa re tša riša sepetlele gomme a riša sepetlele ba rela ba re ka moswane re boe gore ke kgone go bona psychologist then mošimane o kgale ba nyakana le ena after that time a fetšong ripa a boa ke re dula gona kwa kgose le gae a sanka a boa ba nyakana le ena ba sa mkrey ba nyakana le ena ba sa mkrey ka gore nane di-relatives gona moola batho ba le ba mo tsebang then maphodisa le atla ra ya mcheka gona moo a sankere mo krey gomme sentse mowe ba ile ba tšea di-test gona kwa sepetlele ba tšea le diaparo tšene be ke di apereng then ba rela ba re ba tlo re founela then after moo mošimane o ba nyakana le ena ba mokry jiki ke a makala cause ba nyakana le mošimane ke mmona a le kwa a se gole ebile le mona a thasetšang ntshe ke a makala ra mmona mola a thasetšang ntshe na a thwasa na thwasa a le ka gare ga thwaso abuti wa gana ba sa thwasa abuti ga šala moripa motho o ne a sa tswa tsena ka gare ga ba thwasa bolela gore nako e ba tlonyakana le ena maphodisa na le ka gare gang na thaso motho nako ga maphodisa ga ntse a nyakana le ena motho o ne a sa tswa thaso so ile a nyamalla ga re tlo mmona rena re mmona šetse apere dituku tša badimo a thasa ane a se gole le gole mo gae le mo a thasetswang gona le ga gago wa bona re dule le gole le gole and then wa ba mo e leng gore fele case ya ona sa le no felela moyeng a maphodisa a sa boa go rena a sa re ntshelo go rena and then re tlo mmona ntša thasa na sa ne neng ga tloga tsena bo mama ba mo founela ba mmotšiša ba founela nteng police station ba botšiša gore gane case e feletše kae ba re ne motho o nna šetse re moswere nna re tseba gore motho a ba moswere go tsena message wa case number wa gore motho o ya neng khotho o swerwe nna sa le re no iqina gona mo noši o buile gape o ka re gorogile gape kgaetšedi motho go mmona like o te kwa buang so ke mmona ke a tshoga cause nakwela a sa thaswa nkere a dule gole le gae and re reka makuleng a i1 then ka mmona makuleng e thoma ke mmona makuleng be le strata se sengwe so re tla so yena o tla so and re sentse re hlakane re ka moka kwa re la babedi then a ke thoma mmona ka boela morago be le mathomo o tsenela tša thobalano mola ya bang wena go ba bentši o ne le motho wa gago o no go ria tiragalo tšeo ntše o ne le motho wa gago ke question tše pedi mo be le mathomo o tsenela thobalano goba e be o šetše o ne le motho o phela le yena o tsenelang thobalano le yena be se la mathomo e be se la mathomo o bone le motho o phela le yena all right motho go mmona a feta mola o a tshoga ke a tshoga o sa boledišana wena le yena nna re boledišana le ge ke mmona if re tsamaya strata se one ke fosita le gore na ke change strata ke tsamaye ka se sengwe okay o ile a go feria motho nka se re o ile a tla go nna straight am free o ile a botša ngwenyane mong ke tsamaya le ena nna be ke sa itšele tlhogong a reng a mrela a re ngwenyane o la swantse gore a bole o mrela o re nzamele ngwenyane ola e beile so nna sa nke itša serious sa nka a tla mo go nna a tlampotša so okay wena bo nyaka gore rena go njwa le re dire eng ka mothong nna be ke nyaka gore le nthuše gore maphodisa ba kgone moswara nto ke kgone bona gore gane case e tšwela pele ka mohutamang e ya kae le nna ke kgone go kry-a justice lena motho ba kgone moswara ka nto a itirileng le nna ke kgone go fola moyeng ka gore ke mmona a le gona mo gae a bona bo go tlo ba kaone if ba moswere
ka tseba gore motho ba moswere then after mengwaganyana a boa ke tsebe gore o ipateletse nto a e dirileng. and then o be a go gobaditše a go ngapile a go bethile ba dirileng ba mpethile ita gore e re ba go gobaditše kae nna mpethile ka mpama mo sefatlhegong. alright thobalano gantši ya go reipa so o ipoeleditše ga kae gabedi and then ga a fetša go tsamaya wa se goelele motho wa gausu ka kitimela a senke go elela seo le ra go elela ke ile ka kitima ka lebelo ka ya gona kwa go ngwanyone ke le botšang ka yena. okay o rata gore re šale case ya gago morago o nyaka go bona monna o a swarwa statement sa gago sa maphodisa o ile go se bea wa reng ke se beile ka gore be ke dutse gae motho ke mtsebang ka mo dumediša then a fihla mo go nna then a fihla mo go nna ke dutse mo lavroundong ka mokgo ke le butseng ka gona then a robalana wa bona o ka hlaboša lentso re tlo go kwa a robalana le nna ke boletše ka re tšatši la ntshebe re tswile sekolong ka pela gomme ke dutse mola gae ke tšere le goga ka lebeya mola ke tlo re ke front ka nne ba re ke front ke dutse mowe gomme yena o be a feta mola a ndumediša then a mputse gore ba botega kae ka re ba bote ba ka ba gona a rona mmaka batho bawe ke ba bone ba makuleng. Okay a fihla mola a dula le nna gona mola ke dutseng gona gomme a thoma a mputšiša gore ke apereng then ke ka mokgwa ke tlo le botšang ka gona gore ke moladitše braf be e le mogotsi ya gago motho ne se mogotsi yake ne le motho ke tsena lena sekolong ne le schoolmate ba e hlwa etela e tla ka mogare ga lapa la geno be e le mathomo a tsena mama abuti ba e le mathomo a tsena motho ka lapeng la geno ne le mathomo ka rena fela ga ra motlwaela setšhomo ya rena sesilo le rena ke mothomo ka kang mo go sesi ke mo ko mogolo ke thaka gage yena ka no re ko mogolo ka re mara re ka no re o mfetanyana ka mengwaga mfetang ka yona seno le sana le case number e ka yona nkare ke show 275 nkare 2023 ya ke show lephodisa le be le swere molato ke mpatlhela mmago molli wena o rata re le thuša ka ntabeng e nna mo tabeng e ke rata gore maphodisa nke ba bereke mmereko wa bona ba se ka re botša nto e seng gona ka gore le ge ke le mmerekong ga ke bereke gabotse ke no phela ke tšhogile gore nka kwa founu ore nka kwa se seng ke kgopela nnete thušo maphodisa ba sware mošimane ba re botše nneta gore o swere ka re ke na le ba bangwe ke FCS mo ba tšereng di madi a ngwano le bona ge ke ba founela ba mpotša gore aowa re sa emetse di-result ke tiragalo ye ke ya 26 October 2023 ya kere be le nako mang 1 ya msagare ka morago ga tiragalo maphodisa a seng ka etla ka ga geno ba etla go nyakišiša gore dilo tše di riagetše kae ba fota ba dirang ko ba tlile nke re diragetše bošego bantsi re ile sepetlele le maphodisa mošego bantsi e diragetšeng the next following day ba kry-a mola e diragetšeng gona ba ba botse gore gane wa e le suela ba re go diragala tiragalo tša mohuto a la sone gore le suele cause na ba sa setše gore ba shute okay ba gabo mošimano a senke ba etla go kgopela tshwarelo ka mogae nna be ke se gona ba re ba tlile mama ba gabo mošimano ba tlile ka molapeng le ba swaretše ba re ge ba fihla e le gore ba tla e le gore
ntwe e diregile ka di bo 26 bona ba tla ka bo di 28 so ge ba fihla ka molalapeng ebile ba ntlela e le ba bantšhi a na le ba butage le bo malomage le mmage ba ntlela e le ba bantšhi ba re ge ba fihla ka mola ba re gape re kwa mabare ba ra gore ngwana rena o reipile ka re nna ntwe ke e hweditše ke e tšwa mmerekong mmage a re nna ngwanaka a mo reipa batho ba ne ba kwana nna ke a tseba gore ba kwana ka morela ka ra wa mma ge e le gore wene wa tseba gore ba kwana nna a ke tsebe selo nna ne ke se gona dilo tše ka moka tše ne di diraga nna ne ke le mmerekong se ke nyakang go netefatša go sona ke gore ba tlile ba kgopela tshwarelo la swarelana goba a ka ba swarela nna a ka ba swarela okay ke ge ba tla le ba tlo feta mo pele ga jarata ka go bontšha gore batho ba bantweng ba feta le mme o mongwe wa ngaka wo a tšere ngwana mosadi owe a o mo thasiša ba feta mola godimo ba re ba bona ga ba re tsebe gabotse e le mosadi o wa ngaka okay se rena re tlo se dirane ke tse se urile o mang leina la gago victim o re kwena mang re neilwe Maboane re neilwe ka nako e o riwa tiragalo ye o bone mengwaga mekae e le ngwaga go feta ke be ke ne le 17 be ke sa ile 10 18 wa ngwaga mang ko 2005 ka kgwedi mang ka di 12 October tiragalo e go diragaditše ka October le yona ne be ke ne le 18 ka October ka di 26 o re bone o nnoši ka mogae o ne nnete ba gore wena motho o bo o sa dule le yena o ka re netefaletša ka nkgaetšedi yaka gore nka le netefaletša kang gore motho o be ke sa dule le ena wala nka be motho o ke dula le ena batho na ba tlo bona le sekolong gore ke dula le ena motho because rena as ba baswa maybe ge re thoma re dulanyana le batho re tsena le bona sekolong re nyaka batho sekolong ka moka ba bone gore motho na le ena re a dula so nna le ena le sekolong ne re sa dumedišane re sa direng ai ne le wa bona maybe di-toilet so e thoma re ya di-toileteng ke re toilet tša banyele tša šimane di hlakane so ke gona moo nna a dirang a dumedišane molato le o botse kae Denelton se ya buswa Denelton so Sentsoel o re o iphepile ka wena gabedi la mathomo ga a fetša go iphepa o tšwetše pele ka go dira eng o ne go tswaletše molomo go fitlhela a developa gape di-feelings tše dingwe tša gore a tepušeletše goba be le swere dikgang goba be go diragalang o thomile la mathomo gomme ebile gore a dira develope feelings tše dingwe a go mtšea nako so yona periodinyana eo ge a be a sa leka go di developa go be go diragala eng be le swere dikgang o be a tšwela pele be go diragalang o ba sa ntshwaretše molombe ke lla okay kgaetšedi yaka ke nyaka o ntlhalosetše mone mantšu a mafelelo motho a go boditšeng ona ga a fetša go dira tiragalo o rileng go wena o nretša re o se ka botša motho tabe felele magareng ga ka le wena tšatši la ntsheng ka re na ba mo romile mmolong o re tabe e felele magareng ka le wena ke tla go bona ge ke boa mmolong ke ona mantšu ao fela a mafelelo a mpoditšeng ona a gone lentšu la matšhošetši la gore o tlo go bolaya tla go dimeletša o tla riang o nretše a re o se ka botša motho ka tabe e diregetšeng magareng ka le wena
ka gobane go ka thoma ba botša motho ke tlo go gobatša cause motho owe e like o ne le bokenstanyana so ande batho ba bantši ba motšhaba le sekolong ba motšhaba ka gore ke kile go diragala tiragalo nngwe gore ba mo kry-e le bašimane ba bang sekolong ba sere sethuni ba tsošetšana ka sethuni. Okay. Ke neng la mafelelo mo Letswang police station go ya go botsiša ka case mama? ke founile ke ba founetše police station ba re botša gore maphodisa ba re aowa re bona case a e ka matsogong a bona case e swere ke ba bona ba FCS CPF FCS ke yone FCS ba re e swere ke bona and ba bereka ba mpha ka kry-a di-number phone tša bona ba a ke bone mo šidi tšona diphone tša bona ka hwetša di-number phone tše le ile la ba founela ke ile ka ba founela ba mpotša gore ba sa emetše di-result ya le gone jale go sa emetše di-result kgaetšedi yaka e le gore ko sepetlele ka nako o eya o checkile ke doctor o checkile ke sister beile doctor le sister mara motho o ba nang checkang ke doctor sister ne e thuša doctor ka dilo tše dingwe. Okay. Doctor e netefaditše gore ke theresho re ipilo go ya ka wena o a mo swariša monnong? go ya ka nna ke a mo swariša. Okay. Ka morago ga tiragalo e ka mokana ga yona ge e fetša go diragala o ile wa ba le monagano wa go mo swarela? a sa nke ka ba le monagano wa go mo swarela. Kile after tiragalo fetšo diragala le maphodisa bolelela mo kgaetšedi yaka. kile after tiragalo fetšo diragala le maphodisa ka sepetlele ba re ke yo bona psychologist ya ke bone ka la mathomo e fetšo diragala ke tsore ke dikae then ba mpha date ya gore ke boe ka di-5 ke sa gopola be le di-5 tša November or December then ka ba le gona mo ke boelang gona. Okay. A go go botsiša gape la mafelelo jwale ka pitša tše kgolo o nyaka re direng? nna ke kgopela le nthuše gore ke kgone o tseba gore case e tsamaya jwang and kgopela le nthuše gore motho ba kgone mo swara gore for gore nna le nna ke kgone o phela bophelo ba gabotse ke se ka phela ka letšhogo gape ke phela le ka letšhogo ke le so ka gore after tiragalo e fetšo diragala ke gopola mantši a mpoditšeng ona le gae na ba mfelegetša go ya sekolong ka go banna ba re ba tlo nyekela transport e tlo ntšeang nkiša sekolong bjanong na ba sena tšhelete ya transport so a ke sa nyako phela ka letšhogo a ba no moswara motho. Okay. Ge ba ka moswara o tlo kgotsofala? Ke tlo kgotsofala gona. Maphodisa a seng ka moswara? Maphodisa ba re ba moswere then ba re botse gore motho o tswile ka bail. Lebile le bohlatse ba gore ba moswere? Ara ba le bohlatse gore ba moswere nna re kwele ka bona ka gore be re sa nagane gore bona ba ka re botša maaka gore ba moswere na. Okay. Mme motswadi taba e ya rape ya ngwana gago e go swara jwang go bona sogana le? a ntshware gabotse ka re le ngwana ka go njalo o na le enga ye nngwe e kgolokgolo le ka molapeng ge re bolela le yana o no ba le enga ye nngwe e kgolokgolokgolo too much jwale a ntshware gabotse ebile mpakela bolwetši le nna ke le so ge ke mmona mošimano ke kwa bohloko pelong yaka. Okay. Abuti taba e wena e go swara jwang? Le nna e ntshware gabotse mare le nna tate moremi ke na le mathata a ka le nna ga tshwanetse ke le tlhalošitše ona. Ya a ka mo re ya kwele a nyaka maphodisa a nyaka gore jwala ka dipitša re tlo no ya go botšiša maphodiseng re sepela le ba ka gae ra ya go kwa gore case ye ba feditše kae ka yona go diragetšeng tshepedišo ya gona e bile jwang
ka ge e le gore a ke re le tlile mo medieng Eh. so ntho ngwe le ngwe le e beang mo e swanetse gore re e thome re e fetse re tle re fe batheeletše gore re a tswa re kry-ile eng ba reng mo gongwe re ka tla ra boledišana le o mongwe wa sephodisa mo a re botša gore ditabage di le so di berekega jwang a nkwa ke re gaetšedi yaka yeki e nyaka maphodisa re tlo ya departmenteng ye e swanetšeng ya gore e tle e kgone go riang gore fa ditaba ka moka ka botlalo ka taba tše a kere mama le wena gore a swarwe ao le nna ke ra swara allright ee ya abuti le wena gore a swarwe a le nna ke ra swara allright ke nagana gore tabeng ye re fetile malome ka kapa aowa nna ke gabotse ke be ke re re ketimele ka molago wa buti ka mola ka re le yena o re o ne mathata a bophelo nke re ko gore na yena bophelo ba gage o tla iša keng nna tate ke tla iša ke taba madila gabotse awa madila gabotse ga re ka nwele a kgone go šiša ke ba motho mongwe ke a hlakahlakana ke lwa le ba ko gae bana ba robala be ya sekolong swantse ba ye sekolong kore ke roga batswadi ke tsena ka le mo lalapeng lele ke nole madila kore ke ba motho mongwe a ke sa kgone go šiša ke lekile gantši go topolaya ile ka ile ka leka nwa dipilisi tše di apala ka boa gape ka tetekeletša ka thapo e a gana kore le nna ke sa kgone go kwešiša bophelo ba ka bono hlakahlakane ga gona nto e lokang awa kore ga gona nto e lokang next le mebereko awa ke nna ke swere tšhaletenyana ke fonagana madila ga gona nto e leng gore ba reng ke botse nka reng ke a e nagana ke a e rianne mosadi a gona nna ke na le yena kgarebe ke na le yena mmagongwana a ralwa nna le yena ka tabe ya madila ebile especially nkano mara ge ke sa no awa ke na problem le ena mara nkano kgwathanyana le letewanyana awa wa lewa jale wa e wenwa wa rra o tseba gore go o nwele o ba problem le nna ke a tepotšiša ka kgone kwešiša gore ke eng se se mphušang ke na le go tepotša le nna gore a ke bonyake mara ka no swara 50 rantanyana a di rae ya kwa madilweng kwa wa borata jwala bona nkano ka mokgo ka gore ke bonwang ka gona gore nkano re ke a borata ka mokgo ke bonwang nane go sa bere ko tšea ka e tšhelete awa ke sware di-piece job ke kgone go hlagola foromela batho and then go swara tšhelete o ya jwaleng noa madileng go fetša go swara tšhelete ntle le jwala le go kitimela jwaleng kgopolo ya gago e reng o nagana jwala fela goba go ne le mabaka a mang a go tlelang nako ntši ke na le go nagana le ngwana a ka le ena ke swere something nyana ke na le go moriela le ena mara nako ntši e ke e swere yona ke ne ko bolela maaka ke e senya bjale mathata a gago ke eng o tshwenya ke eng mo bophelong ntle le taba ya gore go o nwele jwala o a tshwenya o roga batho o dia dilo tšeo ka moka ga tšona ke eng ntwe e go tlhotlheletšang gore o tepolaye nna nka bona eo yona fela nka bolela maaka ka baka la gore ile ka no bona šetse nna ke tšere dipilisi ke nwele dipilisi ka yo jika le sepetlela wa sepetlela ba nthuša ka boa gape legale le bobedi gape ka tša thapo ka re ka tekeletša ka monna ke re ne re dula ka mo lefatsheng lela ka mo Danielton plekeng e nngwe ba re ke Taiwan ka morago mmeas ne re dula gona ka mo ande ile go ba le moteng wa gore ne ile go re ka 2010 ile go swara ga ngwana o gona kwa ga borena ka kwa le radio ya borena e ile ya tla gona kwa ga gešo ka o jaja o pemfo awa wa kgoga ke kgoga kwa lebaki abuti ka moraga gore thapo e kgaoge go ne peine gore go no ba gabotse a mo ile ka go bala vele molalo ile ka go bala melalo e khwebele then ka lapeng la geno go swaregile ngwana ile go swara ga ngwana ka 2010 jwale wa rra yeo ya go swarega ga ngwana o nagana re tsamaišana jwang le ya go ipolaela ke madi la ga gago le go nyaka go tepolaya kore jewe nka re ke a lebelela ka robaka la gore ba bona le nako e go fetse go tshwarega yana ngwana a sang go motsola wa hlatsiwa ane lo tse di thommo diragala kore lo tse ntši di thommo diragala ke fetse ba le ngwana ka 2016 o firstborn ya mme ke firstborn le 2 fela ka gae 5 o by 5 mma go rena lapa la gago le ne mathata wena jwale ka motswadi
ntle le mathata a bana ba gago a e le wena le lapa la gago fela mogala ba gago kae a gona o no ba motswadi a nnoši ke no ba motswadi ke nnoši ka gore ke a kopana le motho a monna ke be le bone ke be le ngwana le ena a re dudišane ka molapeng ke nna lapa le nna ke tekagetse ke nnoši so wena o ne o nnoši lapa la gago e le wena o le motswadi le bana ba gago ka moka o le kgopelela thušo ya mohuta mang ke tsamaya kereke tsoko e nngwe ke mo ke tsamayang gona mara le ge ke tsamaile mo kereke tsoko eo kereke ke tsamaya mo go bona ba mfelela pelo le batho ba mfelela pelo gabotse a ke na seriti nna ga ke tsebe gore go riegang le ka lapeng la ka a go nna seriti warra a re tsebe gore ke eng ntwe e go phušang gore o ye jwaleng while e le gore you know very well gore ge o ka nonwa ga o be le letswalo la gore o swantse o tšhabe jwala mo bofedileng ke a lona ke na le go ba le lona letswalo leo ge o sene selo ge ke sena selo mara ka swara selo aowa man go ka swara tšhelete kore a o kgone go kwešiša gore ke swere tšhelete šiki mara bothata ba ka kore ge nka go reka tše pedi ge ke fetša go dinwa napile ke tlo ba ka gare ga mathata ene a yona gona fela ke na le go ntlela mara ge ntlela nako ntšhi ge ke sa nwa ge ke sena selo and then ke tepotšiše gore ga gabotse le nna ke na le go tepotse gore a le kgonile ke bonyake ke swara 100 rand ke kry maybe ke re ke forum ke tepotse gore ke bonyake mara bjale after mo mane go no tla ntongwe mane no re a e tsena ka mola sa le o tetebelela neng speeding la mafelelo ke a tetebelela mehlelemehle o ne le go tetebelela wa te kgatlha wena o nagana gore ke eng nto o swantšeng o ilokiše mo go wena gore o kgone go tekwešiša gabotse o te kgatlha go tetebeletse mo sepeleng ke taba tsona tše tša madila le bophelo bo gabotse bo ileng a kgone go kwešiša gore gabotse go diragalang ka gore ino ba tlhakatlhakano ntate ino ba tlhakatlhakane gore nna bophelo ba ka bo no tlhakatlhakane ka mokgonyano mongwe a kgone go kwešiša o ne bothata ba go tlogela kwa e le dipatše wa ke na bothata le wa o sa di tlogele e šitše mara yona ke na bothata ka gore mara a sanka leka ke nyoko bolela maaka o tsona o ne bothata ba gore o ka di tlogela bothata ba o no bonya ka go tlogela jwala ke nyoko tlogela bjala ka gore tsona fela ge ke di gogile le ge ke dirileng ga di mphe problem a ke bone problem a tsona moroka ke nagana gore mathata a batho ba ke ka moka ga ona ntle le ba sese alright mama before a bolela abuti ke rata dinnete tšeo di boletšeng motho ga a nyaka pholo o bolela dinnete o nyaka o tšhentšha o a palelwa ka nnete jwala a bo nyake taelo bo nyaka go leswa go no se tlo sa bereka kwai a e nyake taelo e nyaka go no leswa wa se tlo sa e reka mošwang o mothata o no o tlogela wa se tlo sa o reka wa dula ra go phetiša ditaelo wa ba monna wa ba gabotse lapa la geno le ne mathata ka nnete ene ke rata gore o boletše nnete pele e bolela ke mme gore o sokodiša motswadi ya gago o sokodiša bana ba geno ka lebaka la jwala nkuša bohloko ene mosadi o tlo sepela mosadi solang ka o mo tshwenya metlele mo a tlo sepelang gona o tlo sepela bafo o tlo monyaka o tlo a ka se boe mosadi o kgona go dula le wena so a go hlale for 10 years a dutse le wena so a nyakile stenus ya ga o sa tsebe tšatši la bia traka mo e laiša o kuka gore a ba kukele garetene šale o nonnoši ka mogare ga lapa o re wa go reka biri o tlo tetapolola o makale molapo o la go pala o reke thapo o re wa tegama e kgaoge ene warra o šitela kgarebela gago thata le kgarebela gago le nyaka go aga future le wena o nyaka go tepolaya gape o kgaola ditoro tša motho wa gago ga a ne le wena le ne le ngwana lena o leka go nagana bophelo bo bo botse together
mola wena o sa nagane bophelo bo bo botse o nagana go tepolaya ke dumelana le professor Moremi gopola gore we know gore mo lefatsheng go ne le dilo tse e leng gore batho ba loya batho ba kgona go phediša batho le dilo jwalo mara ke nagana gore wena ke wena o latelelang jwala mo ba borekišang so go ne dilo tse dingwe ke no se tsebe ka gore motlho mongwe nna a senke re no tsena ka go tsona a re tse gore ba ba šitšeng ba tsene ba tee kwa jwang mara ke nagana gore ge o šalle o dutse ka gae o swere tšhelete ke wena o decidang gore ke ya jwaleng ebile ke ya go nwa ga mammang then o swanetše o thome go kgaola di-chain tša gore o tswe mo dikgopolong tša gore o swanetše o nyake jwala ene ke nagana gore ye nngwe gape ke tlhoke botsa batho bantši prof ke re wa bona ka nako ngwe bophelo bo ya ka gore na o phela le bomang ene ge le dutse le bolelang e ka no ba gore wa rra batho ba phelang le bona a kgone go tlogela jwala because of batho ba phelang le bona ba no kore ga se na bo ba breka and always ge ba dutse ba dula ba bolela ka bona so gora re wa rra o swantse a thome ka go khatha batho ba phelang le bona pele and then a phele le batho ba e leng gore ga a tlo gore ga a ne le bona ba mmotsa ka majwala le dipaje wa e bona so gora swantse a thome ka go khatha ditšhomi pele and then a bone gore ga a khathile ditšhomi and then ke eng ntho e tla fetogang bophelong ba gage mma go rena metsotso e meraro fela le nna le family ya gešo re na le bothabela le ka moka ka lapeng la gešo re na le bothata nna mmago rena re sala re šia re sa le ba bannyane re no togolela go hlaga mahu go diregang a sanke re kwa ba re go a hlapiša ausaka ke o tsena kereke tsoko re yana ga tša setšo ga a di berekiše jwale ke kgopela thušo mmogo le nna ntate Moremi le ntate Kakapa le thuše le lapa le lalaka le thuše le laspona gešo family ya gešo le a buta ke sentse a sepela ga re tsebe gore moaleng wa phela oro go diregang ka yena sa la tsamaya ka 2009 a re tsebe gore wa phela ore moaleng go diregang ka re go na le ngwana a usaka o ile a mfounela re mmangwane ke lorile malome a nketetše mare ge ke bolela le yena o mpha mokokotlo why le tlogile Denelton ne go sene bophelo Denelton ne re sena bophelo ka gare ga lapa o thuthile ke mammotsola ko Denelton o thutile ke nna ne e le gaka ke mo le reng motho ba swaregile gona motho a go swarega ba dirang ka mogae re tsogile ne le ka bo June so ba re go hlabelwa bana ke re ke iša wa mafelelo a latelang ngwanyana ge re a tswa ke hwetša motho mo ntlong ya RDP ne ba ragetše di-RDP mo kgoneng ngwana mošing wa ngwannyano mokanyana o ka rona le bo 12 or 13 o hlobotse o šetše so ka lepona o apere spatšhe ka mo morago ke lenaka ke tsoge ke ska mmolediša ke tsoše bommakhelwane ge re tsoša bommakhelwane ge ba etla ngwana o labile ga a chifte moo ga a swere ke moroto o tswa gabotse ka keitela yaka o ya ka nixto o bula keita ka mo nixto o rotela gona mo gausi le keita mo nixto wa bo o tswalela keitele o tsena gona mola go nna o ema gona mo na leng gona mo na eme gona ga a chifte o ne o ema gona moo ne tšhelete ne e sa dule ka ntlong ne re dijo le tsona ne di sa dule tšhelete e sa dule ka molapeng taba ya lena mama e nyaka ke lebelela ke kwa badimo ba bolena gore ba mpotša eng mara ye le mpotšang yona Theresho o gahlane le mathata mantši o re ipetšu ka Denelton gona mo gabotse o ile wa re go fihla mo le gona mathatang a oketšega gona mo so motsola wa kua Denelton o rekišitše motho o mo rekišeditšeng o mmoditše gore mo go ile gwa hlagaeng ba tseba gore mola go ile gwa hlagaeng a gona molato ke tla bona gore ke le thuša jwang a kere ngwana wa ba a swaregile be le mo tseba ngwana na a swaregile ne ba dula plekeng ye nngwe gona ka mola ba re ke phoko ba sele o ka re ba re ne ba sele ka mo nna ka pelo hlomogi ba raka ka kua phoko ba dula go lebana le nna ba agela ba tlišetša seila ba dula ka mo seileng bana ba sene diaparo ba sena selo ke tša aparo tša bana baka ka re ka fa bana ba le maupinyana ke ba tšhelela gore ba apeye kgane aowa ke tepaketse ke tegogetše metsi ka lapeng
a gona molato ke tla le thuša ya ke tla bona gore ke le thuša jwang mama tša lapa la gago di nyaka gore a botisa mathomo re santse re mo khipe plekeng e leng gore a tlo kry-a jwala a tlo kry-a dikwai a tlo kry-a nako go reka selo o tlo dula mo a pheta ditaelo fitlhelela re mmona gore o right ra be ra mofa le motho wa ka mo counselang because wa mo kwa gore o dirang suicidal o nyaka go tepolaya so o hloka counseling taba ga ge re ka e tšeela fase mara a ka fetša nto la e dirile ka nnete so ke leboga ge yena a re ke nyaka thušo ke tlo mofa thušo ya e nyakang and then abuti a kgona go loka ba gabotse taba sesi re tla tsoga re ilokiša fela le lena le emeng ka se le emang ka sona ke rena re swariše batho mo pitšeng tše kgolo rena re ya ka lena re lena le nyaka eng so banna ba gešo mosadi ga a re no o a gana se ka mo gapeletša ka re solang ka o mo gapeletša o tlo fetša o wela ka gare ga seemo se e lego gore go nbjale re ka gare ga sona ge mosadi a gana ka tša gabo mo tlogele ka tša gabo le wena tšatši le lengwe o tla mo ganetša ka tša geno so ya go hlo mo gapeletša a se yona ke tlo le thuša mama re ya go bereka ka kua gae a buti ke kgopela re go sasa a tle kua gae nke re nape re thome go berekana le yena a bontšhe gore ka nnete o nyaka pholo mmele wa gage o kgone go fetoga a be ga botsendene taba ya mo re tla bona re e bereka jwang mara ke tlo kgopela gore the right reverend a le thuše go sasa ge le ka kgona goba malome kenny le ka kapa ba le tšee le tle kua gae ke tle ke le thušeng go sasa re ka kgona ka re ka moswana a ke bereke ya ke kgopela gore go sasa letle le fihle ke tle ke bone gore ke le thuša jwang and le fihle e sa le ka pele kere ya ke lebogile kudu le nkemele mola ke kae makamola reception ka mo ro leboga gospel o mote e ka ba monna e ka ba mosadi a no re letšetša mogala go 01311 0601311004007 goba e le go gore monna a ka re aowa jwale nna ke nyaka molekani ntate ka kapa goba prof moremi ka fao nke o no mpha mosadi kapa o no mpha monna fao dipika mmotong 01311004006 01311004007 nkore re bone gore ke mangwe a ka re letšetšang gone juale o e leng gore aowa o nyaka go thušiwa ka taba ya go hwetša motho fale ka baka la gore aowa batho bona e tloga e le phamphang ba no tinyakela fela maikemišetšo fela a re letšetšaneng a šo ena motheeletše mo ke a motopa mcrs o mo mo e dumela MCRS re gona ra lena wa rra ke tebogo ka moal matrifika tebogo wa ga mang wa ga matlou o ne mengwage mekae wa bereka ga o bereke o slender o ne mmele o nyaka mosadi ya mohuta mang ke na le mengwage ke na le 60 o na le 50 60 o 60 ya o lo gola motente ya ene ke a bereka ke ila dipisi jopo nyana ka o a bereka le dipisi jopo wa bereka mara ke dila ke le teng mo ke dila ngwana ke dila ke le teng jwale wa rra o tloga o tinyakela mosadi ya mohuta mang ya mosadi wa sneng wa right wa nyaka motse moroka nko founele wowe nke abuti a te tshwele mantšu swara gona ka mokgwa abuti ba founela o mongwe šo le kgarebe mohlomong le tla ba kgatlhago o nyaka wa mengwage mekae wa rra nyaka wa bo 30 something to 40 wena o na le 60 o nyaka wa bo ma 35 wa bo ma 40 o sane maatla e ke na le maatla kudu ka maatla oya jwale wa rra o ile wa nyala pele mohlomongwe o na le bana ba bakae bomma go bona bakae wa rra eba monnola o tšhabile tle bana kgaetšedi a rena mo wa kry-a gale kgaetšedi araba kgaetšedi o monšo mo mogaleng thobela re gona rra lena wa rra tau mogale o ne mengwage mekae wa bereka ga o bereke o nyaka mosadi ya mohuta mang
ka umogale ka mo ne le mengwaga 22 o ne 22 ee wa warra no man alright kgaitsedi mara 22 man le kae 22 tsoga go sele ka mo tsoga go sele ka mo warra swara jalo aowa wo tsela jwa ngunya ka monna Petro se shumo mogaleng ba kopantše mo prof thobela gore nna a gona molato ke ne mogalabe mo mogaleng mo o nyaka wena o dumetse ene o no dumela a seng ka tepolelela na o kwele re o ne mengwaga mekae o ne 70 aowa o ne 22 o 70 aowa o ne 22 a le mo mogaleng wankwa ka go kwa re ne monna shuena o re ke nyaka mosadi fela nna ka mengwaga ke na le 22 years ke nyaka go ba le mosadi ka gaka o re o na le 22 alright wena o ne mengwaga mekae 29 o ne 29 ka bana ba bakae ba ba 4 hei ya rato fo yeye ya no Ya. ke wa radio jo monna geshu monna mogaleng tobela mosadi shure ke o ne 29 years ka bana ba 4 o tla loka ya o tšhabang ka gore o ile o nyaka mosadi o nyaka mosadi o ba o nyaka bana ngane re ka sekwane ke nagana re go ne le monna mo mogaleng ntšha emsereso mo moyeng ska dropa mama hello guys re gona ra lena wa rra na ka ka wena o ne mengwe mosadi shumo o ne 29 o ne bana ba bane o nyaka monna nna ke na le 40 o na le 40 jwale shue mo weng ko o tshwa mabedi a mararo mama wa mo kwa papa ga bolela o re o ne 40 years o nyaka mosadi nako a rena ke nnyane mo papa bolela le mosadi shuena dumela sis le kae na le bolela le tiyo ka mo Denelton mo Morgan sorry le bolela le tiyo ka mo Denelton mo Morgan a go utlwa le bolela le tiyo mo Denelton mo Morgan alright nna ke Precious Jaru ka mo Mampoko ya buso mo kae Precious Jaro ka Mamphogo okay ona ke nyakele nka ga le yena motse bana a ke na bothata le bona ke na 3 ya bana lo re to fana le rato le bana ba re ba fele le rato le tlhopi wa mo kwa sesi ka mutla so a ke be de more more ser ka kgona contactana le yana jwa ya pele le fana di phone nko no mmotsa mabedi a mararo a go amana le lerato nna ke a go rata ane ke ka motho o tlhabang le ena motho e le gore ke tloga le ena lapha ka mo gae ke first born ga gona moshimana a ntšhala morago mo baithule gareng re gare ba tla tšeiwa ya toro eno ke ba sesi ya ke ba mmaka sesi ntate morena o rare monna o ka thietša wane humola ba go botša mantšu a mabotse so monna ke thabile bja ila ke tsore ke rena eba šetse o dumetse ka pela so monna a o ne potsišonyana a o ne dumela potsišone ba putsisa yona ga ke nayo ka nnete o swere ke tlala a motho sese e kgolo bjang ao batho no re a go lebogiša ma re ka no le itiela matsogo le ya ratana wa rra
wa tja go kopana le kganong kane o kitimetse go kopana le enana o tlo kopana le ena wa rra ke ra gore kgaitsedi ya ka gore ga a ne bothata le ya ratana re kano le itiela matsogo tabeng ya gore jwale le ya ratana o a dumela gore le ya ratana wena le yena ikwa wa rra monna re go fa mosadi o mo botse kudu monna mo monna o tlo mo swara ga botse mara ya o dom sara o ter o ga mutena na ga ite mutlanga go thogo ga nda mutena kan ke a bereka ke a zwala ke a rekisa o ready go nyala wa rra ya o nyala so thata gape nna a re fe batho gore batho ba ye go hlwa digwareng re nyaka gore ge re go fa motho re go fe motho e leng gore o nyaka go monyana aga e re ke ba itiele matsogo profeta re ba kopantšhe ke motsotso mo tišu ya bana banyalane ya kgaitsedi re tlo go fa difounu re tlo go tlišetša yena semmušo ka gae wa rra o ska wa rra o ska tšwa ke ra wa rra mo mogaleng ya o seke wa tšwa re nyaka nomoro wa gago a kere ya o ska tšwa gape o kry-ile motho monna magageshu nna ke lebogile kudu sebaka se ke file go sona dinomoro tša ka moremi magageshu ke 0791709862 or le ka founela 060-959-0303 or 071-398-1508 ke lebogile kudu magageshu sebaka se lemphileng sona ka dikgokaganyong tša leago ke a leboga malome ka kapa mošate